Ama brabo ya mi basa. Ama mani sota mi o. Bravo ba mi na mi yo. Akoma FM. Ebona siana wae. Enkana mi wo fe pa. Akoma FM. Eso wale boniti. Ene mo re ni ememe. Oba ko fo na kwa ware a. Nkebe kase wo kire no. Ifisa ware mo nsem we. Eya goma mo nsem. Eya intase mo. Jonya me nkwa no ni mu wate. Ejena brayo kwa. Brayo kwa. Brayo kwa. Brayo kwa. Mama, you're coming. Now when you will jump out for that member 3 days, 20. Ebana brayo kwa. For that member, the chief. Isi wa brayo kwa. Brayo kwa. Akoma FM. Say one more thing na evo. Shawani. Akoma mo sema yenti mi uya. Ama brabo ya basa. Ama mani sota. Bravo ba mi na mi yo. Akoma mo sema yenti mi uya. Ama brabo ya basa. Ama mani sota mi yo. Bravo ba mi na mi yo. Remember bitim one thing, see a man who show me. Akoma mo sema yenti mi uya. Ama brabo ya basa. Ama mani sota. Bravo ba mi Akoma FM. Akoma 87.9 FM. Akoma mo some media brand. Aso Maa Akos and every minimum bedra for Yatrasiana na Akoma FM. Baby biada wo bia bomodiana eka ye ho na ejoin ye wa wunim se ene eye fiada biade ye ka se eye boja ye efiada eye boja ye enu nti ene ye fiada ide ene na ka ye ho efiada kokko efiada tuntum efiada fita anase efiada ben enu nti bomodiana eka ye ho ene awiai na yemfa akoma mu nsam dwumadie no emrew ewo baby bia uwo bia na shaneso emame se sabre ya etwago yi de na chese Kings TV dwumadie yi eye live ewo ho sanso na Osei Chrome TV nso eye live Odo TV eye live ewo ho na obaye Facebook page no so a eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM o like page no comment Akoma FM amayen YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM na eno so wabomodi a no subscribe amayen na fe wa share link no enso ama afoforo na sese di encourage zongo assemblyman DC information center wabie ede atum gaso filling station ewo nkranza wabie atum Arimboat at 32 enterprise ewo kotwi ene brofoedu se meka say wonom so ebie ede atum ewo adepa information center kotwi afetia edem Big Love Radio ewo Spain wonom ebie ede atum Mr. Wusu edum Africa market ono na yure Obape Kwamponsa Bronx New York wabie di atum Labion Hotel Wapechi number 2 Labion Hotel wonom ebie pa ede atum Atomic Digital Satellite edem nyame na ye formation Akoma FM wabie atum Betma Saloon Sokwaban edem nyame ne mebo information center so ewo abinchi semeka say wabie ede atum Young Billionaires Club wamo say wani ye na ewuo na chairman YBC Wabapa Enterprise Pankrono Masalachi wonom so ebie ede atum wo ho enu nti won so ba bia wo bia ne bomodia na bia tum Divine Fashion Santase tech station wa wonom so edem Joseph Fashion ono na awiai wasiesie me kama se wonu se me ne na akua shatade bi na ye ofa
eye Josie fashion ene pam na odesha me Joe ewo bom so woni meet me there sports na edition mo won atade bi your fair na watwa na wo de WhatsApp Joe ye shesta bi na your fa twa na fa WhatsApp Joe wo be pam bi e de ama was 0243 433 465 0243 433 Akoma FM 465 afei yamre na yane yababa wabi emede enkomo na ansa na Florence Owusu ya wo free kronom aba edena asem no beto yane no shane so Sir Oliver Syria Miss abiyi wo boye chidom ni adonte Kema Line Company Limited won madua ne pa wode aba wo pebia for 0507 169417 Time Herbal Center Dupa Time Herbal Mishatia Emi any KNG Herbal Capsules no bomode ne pebi eto ai to be I was 0244 417669 ATL ayantuma papa pa ye ni da ho wo pe ATL ntuma etu atonwa for 0244 334406 21st clinic dia ye sciatica expert enuti fryer nebra yakache was 0540 311 311 Piwak Natural Health yani did 3P garlic mixture Akoma FM Omadia ne 0248 928824 Naji Piwak enupai bi na ba no pe banka se Omadia ne fre achenfo ba was 0244083482 na Omwakaristic Ventures ya de Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules indi mixture and also ya de ba opebia fre Karistic e was 0246348334 afe yamra na yane Florence Owusu emedi enkomo enne efiada wiai ewo Akoma mu nsam dwumadi so Florence memwa ha no ma'am Florence mento nkaye no ma'am pa cho meje oso boko de ma nya boko sa wa huno ba cha okay ene wiai ya tai chuku ya yetie wo fans of Akosua dem and our fans no great family of Maa Akos and our fans of Akoma mu nsam momodiana mon share operation team menim say ene eye fiada boja ye bojai enunti ene ye mo adwuma ne yen share flo yetie o me ba cho me ba ha enya bone me ne ablante be friend sapon kuma me hu na misua adwuma no nsu ko school ano ade pass mtu manu na mjito na mnenete ti atini mu na nyinse ko pm je me kwa nyimu ye na asasa to ko sku misumi so adwuma ntine sika asam na adene ti dana me so na ose ata me sro ada na me kura ada na no ma me nkoye pa na adwuma na me kwa ma adwen se mani nje adepamfo awale na adepamfo enya blema ye kunumu ye dabra ya wo blema ya dwuma to wakaye no misumi gitum na mne ne ko me ma me ne ko ye adwuma ti adwuma so ye ni me ko ye pa na adwuma ni ana me ko hospital na me ko biem no mka chem ta akra na iwu dam yem omukoko ye omudi do shem na omuyi ase o rashe opening nyanto boase ne ka asem no na yentie because asem no ye arehosam eye kwase egu first class enti empentem ebrane yodia flo ote ti nyanto boase ne ka asem no na yente why ba yo meni ablantie bi ye fra ne sapon kuma na meni ne kwata na me hu no yote ahwa ode na mote ahwa ya te ahwa enti me hu no ka kire me se wo ko school wo ko no tech na msum suya adwuma msum suya ne wo bo hyen na suya de adwuma ade pam na misuya to wana ka kire me so wo pemi no be so ne metena no be ya me ho ade me so me gitum na me ne kwata na aye te me ne tini mu na nyinse ko pm te nyinse pm no ana o se of tidan sola no za ta se ska sam na misum ko school te misum edwene ta ampa tena me wo suya dwuma misum suya dwuma wo ko school ti ko base me ko wo aye ho ba kire ye ne ade nti e ma mi ja ye adwuma no e na me ma me de to ma me na ma me fam na me ma me ko ye pan no adwuma enti pan no adwuma ni mu na me de ko hospital na doc me ko hospital na ka chem ta akra na wudam yem to mu e de ado hyem no mu yiye enti mu ne didi ma na me sa ni sa fa ni sebiem eno ndo so sa no ndo so ba edika no me kwa amase wa eto so nso ya sampana ena me koye eti no mu na esa di no mamta fa nyinsa na no so amase wa ho na me sa koye eno ndo so se wo kasa no tobo opre first nyinsa no
akra ne wu to wo yam ba cho ena wo sign be fa afro bia mu na no nso sa akra ne say wu ye eno no first nyin say no to bo kira yen say bia me nyin say ye no menya abosome be se mienu me ba miensa me hu sa ne ma bi nkoye kira ye mu ahawa efa ya nkura no because enye ba akwete fo nya mienu nya miensa enti nya bra ne kira ye mu dia ko ba ya Emma sanyin say no nyina nkura ne wu to wo yam nya nto wase na kira ba cho medi kanyem say no de wo to me no manya busumi num ana de misanyin say no so esuta wutu me ndo no manya busumi miensa enti de to so miensa no eno no to de menya busumi mienu ene na otwe no medanya ne ye ne moja eba ena me so me ko na ono ama me ko hospital me ko do hospital me sa akura na ye de ewuda me yam ena me ye me be ka kire no ti ta akura ba bia ne ya teni ne yetu ye ndi ne ya nya dai wo ahwa ayi molo market ho ho ne ne nya dai ko te ne dan to ba no ka chem te dan ne chimbe ho ne da ru an so ba je ayi 45 million na 45 million ti boso ayi ya better mu 5 years it says ka wo I want here 25 and to I am so missing am so mo ka 25 dam 25 in a cent 20 million and I'm 2500 me yen 25 there make us 25 cities and I to 20 million now one so there 25 million and ya the source now or the call or the one that na me means and me yesa ka kwasi ada no menini nyina be ko ne makohwe dan no sa atanso me japa no adwuma ne sa akonya indomie adwuma na sa adwuma no sika wom na sika wom enti no ma me jaye enti ma me hu sa enu indomie adwuma ne baye de eba boa menini mienu enti ma me jaye ko ye indomie adwuma ne ti enu no mu no na me bra wanim kakra ne kasa gum ne enti yes ka me ti akonya ne bra wanim kakra bi ka ho okay yanko me ba cho etimuno ena minya eska no me jai panu aduma na me ne ko ye indo me ne mam eno kwa me so aba ko na nya ni pa ne mam na me ni pa no ko ye se aduma no eti wo ka na sa indo me aduma ne ska no so na ebi wom ti ebi wa me ya ne ni pa no no so no ho mfa no to ma me behwe ho ma ndi bo so ebi ade ni me ye indo me toto therapy na yidi ebi wa de na mtiminya ebi amfa so 4 million na me ko ne ni pa na ma be 2 million na me de ayetiminya ska ye de eto me ho to ya no ka che se dan no ye tu ye ni ti no ya wa konya chembe ho ti me ko na so na me ko han singing room na atu singing room de betuma ba se mabusuani betumi aba me nchen usu busuani betumi aba wo nchen tete basa chimba ho de umba mbanya ba bia ye de ada timi jitum na mesi yo matena me udi scan ye de ekwa ha da nti ati sika wanya free indomine tonu mu no ane pa no mu no ena wode so ba ma ne de no so ena wode ko han da ale de ko han da no mesa ya pa no adwuma no mesa sika minya ye mesa ne ni kabom de ko ye enkonya yes enkonya set 4 eno meme de wo mu 4 million so de 4 million so yes akobo ye bo decoder e bo ye enipa ne ene chance ne ayi na be ye ni na so eno so esi 3 million no so 1.5 so 1.5 pacha se bibia mo be ye bia no be ma ni che sika ni mu na me ne na ye se mi ha de kwa no be ma no nko amfa ni sika nye bibia mo be che bia fi ya kwate na be kwate ba bia kwate na ye se na light ye ko ne fi lo na light ni ho eno so no bia kwaje ye mita ya ji mita ya kwaje ye nipa wo be boy ni ye bibia ma ye so be je ye 8 million mimi twa 4 million no so twa 4 million fi se minimi sa be ma no sa mi ti hu no Maa Akos me kira wo ta be ma no wo hu me do daddy kira me so nya gide woni so ye wo ye good e ma mi hu se wonye ni papa wonti mi nya sa anyama nje de nje mti e ma mi so mi de misika mi so mi ya ma dwesa mi so ma boa no mo kana asam je ma mi hu tete bi wo yo bi a wa blend ho an onya wo so wa pa wuntem to na afọ so no ho an odi akọ school and if you go juma o ka no wo ye no kura o ka kira me no e ma mi o ka chem so onya dadaba
ono o sam na nimu fifile no de aye adwuma aha o ya wiemfo ba onya dadaba enti ntama one me kan ya ne ma me so me nyinta boy no o ye good o ye tafisa wo ta Maa Akos wa hapa na ka wuhunu na ko no o tia no ka ko aka bitasa wa ya no ta abotuma ko telebi o dane cheza wunyu so wo betimi ma nyine da so betimi aye mi se da ena man susu san so anye dai ama no da bi eti ba sa no me ya na yakwa ha da chimba yakwa ha da no emita ya di mita mtika na ya de wo mu bi sabre na mo ko han dan no na wunyi sensen enda aba amana saye afana wu ato ye sata na ya 4 hey di yin sign 4 di mi so mi hu na me ka me wa ya before mo ko han dan no ni yin sign 4 ni na akura ni wu akura na wu de e wo mi yam emo mu kokoyi na wo ko hospital na mo se de enti be ma no mi busa de dro fa wana me busa mama me busa me ko mo check ma me ko twitwa scan do mo si ma wo de ni ni photo bia wo ho ma me ko mba ka che ni se doctor ni ka che nurse ni ka che be to ba ta me ni moja ni nche ti do me an ko hospital no mo check wo no su moja me ka che mba kwasa sam na me ka no doctor no edi ka me ni moja nchia enka entimi masa nka entimi mfa ya funu okay nti first nyinse no akra ni nyaboso menum ene owu ye ene omu ko ye operation omu yi ye ene o ma anya ma ene do mu de achireti de to so emplenum no omu ye mu operation meba first okay nti first nyinse no kwa be so mfa so yi first nyinse no omu de edo me ko amase omu de edo na share me okay ene no akra pian de edo sim so ne pian ba ene second one no so ene so sa no Sampana hospital no so omu de edo na share me ene no so omu ye na omu pian ba okay ene third nyinse so me sole ya no na emoja egum nam ko hospital no so amase wa nam ko ye ene so me ko ye omu si akra no asai enti enye ye no so omu eti so omu eyam DNC no omu yi nam ka so DNC de misro ya no omu so omu da paso na yi rowura wasinte de misro mtimi to no so metimi de do aye ne se de aka ne beba ene omu ye so omu de do asi miso no omu ye ne de aka ne ba ye de aka ne mu ba de to so nan no na me ta fa ye funu no ena de to so num nam de fa ye funu eno sata na lord ina na do e kampu ye share dem na na ahanti eni mu no ema no so me hu no ma ka chense o ma mi ko hu ne papa ne ma mi ne na buto na so papa de o papa aka baabi enti o ma mi na wo ho na ne papa omu okojidi na jidi fo no omu implant o de me kwani ma me ho a o ma mba ka se bia o ne me implant no so hu no so de sije ene ma ho blast ye ene abutra me ye no eti tabla ni duru a wonim na ba kwani ma mo de me ntwe wo wie school a na o be wie school ni de ende o wie school na onim na ye de akọ ma me ho ana me suyo eti bedu wonde na se won ko ya adwuma obenya bia ya me ho ade a che se ye betena su sabre no mo tena nya fie sen sata ni nya 3 years na still had a school that we ya ji school no wa ko no Kumasi Tech University Kwame Nkrumah University e wona no no ko school wona no ko school e na wo so wie JHS e na wo wie ye e na wo jai wo se boy ni hu na o ye dey na me sua ade pam e na o ma wo jai ade pam sika ni ho woni sika ni wonti wono kula no e na adwo se ka mi wie school no nya adwuma o be bie container ama me na nko ape provision store ye dey ama ma tonto na nka chanda na no de menya bla ma na so nde ono na di ni sika bia ama me de enu da maintenance ye ya ade pam fo me nka no ko ye nya ble ema ye kunu mu da be ye obi ze ma adwuma ye ni ble ma ade pam fo tutu won de na wona adwo to ko wie school akanya de to ba ma me de ade pam aye de aye ma adwuma etu wo wie JHS Bacha ma ena wono Eko University bacha ena wo sua wade pam na be ma ne ka kire wo se bacha jai wo wade pam no bacha adesua no na una wuko sua pa no bacha wo wie na akoye Indomie bacha ena wo di sika no a wanya no support be ma no bacha sa na tie Maa Akos wo di sika no support be ma ko university ama na ko university etu you menyamo ye no ene mu na data misani mu te de to so mu ko no doctor ne ka che nurse no doctor te bia
bet me aba say adwuma de na me for so ye no nti na mamoja ye de etututu me ama me nyinsa ni ntimi nye de enyina nti ba ya we ni so me ya adwuma din bia me njai na me ntena se na na ya nhwe de we ni so ya hwe na sasa na ba ya de no omo ba sa hu ko ba sa ye de ade ma fa so to me ja ya adwuma no eti me ba na me kachira na so wo se wanya adwuma a wo ye de wo ye sabe no wie school no awie aye service no kula awie okay anya adwuma a wo ye de wo ye ntinu zete no eba amoa obetimi aye de abo amtimi njaye adwuma na me jaye adwuma na mtifie tito atanimu no ena o ma mi sika kokọ hospital no wo hwe me kama de me na tanimu no ena Tam so ye minyam na mansa na tam so ye na menini na akọ Tafu hospital. Ti ko Tafu hospital no. Na me kon doctor nurse ni se me jot me na ho to mu da de bi si me fuso. Ti me de wo mu de si me fuso no na nurse ni se akura no on tini hu mi ni ye. Eti no me ye nyinsa na to so se no. Enum. Wa dia wo mawu nko anum. Ti de na to so enum no. Eti me ya na me wo ka kira me so me ko twa scan na me ko twa scan. Ti ko twa scan de ne ba ya no mo share no mo te ayi Blasa po we de pa cho wo no yele no mon ka fla na ayi mo ba no wa film titete de mo ma doctor no doctor ni eko ni ehu kwa ya doctor be fa so na wensu de wanya na months the time so na wa de to so no ni de wanya 9 months mi nya na months no na ne time ya dai aso ana me to mun timi num de ntia udabia so be trust scan de no mo hwa akra no yo no ho de ni bibia yo ko no munum de tia si akoba sa na me si yo eti me ya no o mo de ye ko hu doctor te ko hu doctor ni say you to so mu shamaduro o mu shamaduro na ama de so mu twa me eti wa no ka cha doctor ni so wasre na next scan de neni na ka no kole na doctor ni to scan Tafu scan de ne de ka no kole eno to no pa na to betimi ama ye me akọ hospital go pato ko ji scan de ne de ye mfidia no de ye yi papa de ye kodu wa na sa ye ko na sa abasa akola na wuda mi ye ma wo mbehu na chete wo ba mi aba ha be ye operation no to buta doctor ni so operation oba je mtan doctor ka chen 10 million no na enko soro dodo eno so just 10 million e di ye operation e yi akra no wo mu abebreba a wodi aboa no ahwe no university ni nyina no sa sika no a wodi ma no o tua me ye dia ye operation asoma no ezi wa kasa akire na doctor ne kasa wo de wo no so no oni me kwa aba ndi ye kwa de besi bi o mba saba na me so mi doctor ni si yo no doctor de je ne number no je wo no to de ne number ma ye ne ko ti ye kwa no se ata we de miss yi one say menya aduma foforo ene say be ye operation wa so nim ta e say okọ wo ma me mu ho etu wo de nyambo a china konfo na che wo ne ko twa scan de ko twa de besi bia no mama sonte na ya na de besi na wo da papa ni number wo nyam nim number mo flam ya meba to anu kula ne be ja me kwan esi bonsuo ena me ba timbedu na buta mfima bedu na mse timbedu papa mu ho no bena na me hu sa wo na kame eti papa mu de me kwa ahomache eti ukwe me kwa da ho ukwe ni na me wi so mu de do ni shem na ema ti me da ho ma de che ya wa so mu sa kra na wu no sa ta na akula ni doctor no so aka chem ta akula na wu ema me 9 months ma me kwa na mka do mu de na de me batobo penentem wo horo so nti sa wo san rashi bebre aye nte de wo ka no me se bre ne yo de yi ni makoma ko Tama wenye mono na unko hospital unko chaska na me kwa na ukwa no mu hu say no mu sa akura no ho de me kwa mu cho mu sa akura no ho de ba ko de twala se kwa do mu sa akura ne de ne na ye de eba e ma doctor ni kwa ka se e kire me se me mfa me ba da me me fa sunye no ahungu na me fa me nda me bonkun so na me fa me nche mu akura no akura ne beten e de ni ti aba e na me si yo e to mo sha me te me wo busu mi du da to so enum e ti ta da na to so num na to so no e na me ne sole ade ni ti di ka sha se ya wada no ti ya wada na me sole na
me ko na muza ade be free ma sete o mu tete ensuo me eti me kan o ka so me nya abotere e bia ye ntete ho sa atan so de na ye nya ko hospital ni sa akra na ye de awu eti me tra ho ma de chi me ko ayi ajuala nti juada no nam jo nam to kuma me ha so de si kana ade no me nyini se ntete ho nti wo de no na amon ya yesaka se bla kofa no chi no no na eti akamia na ateko eti wo na osole na wonim na akọ eko ho na ma bro na akura no agu dan yema bosome nkron 9 months awoso wo no wo de wonim se bibia ye normal ensu agu no wakwawo se na akura no kura agu dan yemu a wonim enoka ho a nyi sai mako num ena ba man your friend is saying sapon kuma what did you say ba cho me 35 years 35 years and nkura say na ewu wo yam enum adi me kwaye no ena doctor ne ya namba iti me kwaye na ade ne kan me na papa mu de me kwaye no eti wo mu share me de do na amanti doctor ne ba ya wada na no pa no say eja wo ba no aje se ye twa akura no ya ntwana ya de ne ba ukua ade ebinada ajechi ukua la na ya wasina na emba ya de nso ne yes tini so man this e twa no de tata na me sofa na me ble na me tini su na me diawe ho etini na mbaba no mo nka hwe nchira mi se bia bibi se na ya etimi ya na mbaba ayi o mu cheye mo operation o mu yi mi konfa no chi to mo de me koda o to mi operation o mu de kadu ko ba bi fufuro ansa na ya say you akomti o mu de mi ko ba bi fufuro na mi nua mo ba ho ba hwe mbaba ba ho ba hwe mi ma me so to ba ho ba hwe mi eti o ma me na de o me da no mu sa yi mi ko ba bi fufuro o mu yi mi ko ba bi fufuro ti me da no na mi nua ba ho ba na ba ma no aba ho no o nchi no nsi ho no na kuma nsapo kuma nsi ho nsi ho no eti wo mu yi mi ko ba ma no wo wajai wadwuma akoto pa no ko ye domin edi sika na hwe university no nsi ho no eti me ba mi nua ba ko ba e friend luto ba na msulutu na ada na mi hu kuma no say wukunu ubaje di say ya ba ha wukala ja friend sa wonfa aja do de na to number busy ya so ya friend na wonfa ya do before friend no te ya kasa no akate call no onfa enti ese no ya operation kwa mi kunu kofi ana basensan ye gira se wukunu ema ye wo operation no ya akula no mi kunu kofi ana ye akula no bibi ama omu ye de be si akula no wukunu na MC ho eti won kasa nyam no atata na abata esi eyi me sikasam kula na de ne na mi nua mu didi to ho ana me papa eso pe kakra so no mu di be yi mo mu chi mi 12 million eti 12 million ye mi kwasi ada eju ada mi wo da me mu sa me phone be le mi hwe na ya wo no a eti mi fa na be ne kasa to no na pa ma cho of no ta me so fatam nya me phone so na wo he na mti ya yi ma ba fie ana se na kan si am se 12 million ana se na me se hwe me ko ya de inflammation me so ni ntina ma eka ama kan e be ko na ni mu no si yo wate enti me ana ka chanta se ya se chira me mi kulo enti me sro me ko sense so minti me na ntena de nti me chi do peni ade tu da do benya man bia no fa sande me na chire no na wo beba fie me pa to da bi wan fa me fla no phone na adum wan fa me biem ti da me wo ha na mu sikasam na chira no wan fa biem ti me wo ha na me phone no asa da no wo fla me wo do bi na ba na fla ya man fa me te ne kasa na mkate no ti ho da no fla me sa na me fla ma me fa ne ko eti me wo ha ana me yakwato abanimu no ana oye yakwato abanimu no yakwato abano ana o ka kire me se mi ko hunu wa bato na se ana Maa Akos mi so ablante hum no bumboto dwe mi so ya to abale wo ho na hwa ho no no ma no mu wo ho no mu ebeblebe hu ata me sraw fa me bone chame na nya wa hu ni mta mi wi school na fa na ma start aduma kakra ana na mi sro se bia me ba won so mi din sa pa ba o papa ni mu no ebe ma e bia o papa bu be fu mi eto aka ta na eto ka o ka kire mi ana ka mi dimi no won kasa ma o ma papa ho na mi nua ba
kokula no wo ye na sika ko ni kuni di bayi no kula no ni ba oba me papa ni be ka che papa so sere no papa wo mo no no ye yi mi nuane ba fia obema ayi di discount ba blame me papa ampara papa yi mi nuane ba fie no obetua ba ma ni anwumra na ba ma ne ma me no papa eni ni nuan ba papa oba pa na chaw onu kura papa ko yi no kura no ba ma na ta ba papa ho we ba sha papa na wo twi so discount ba blame no wo di wo se ya wo discount ba ka ka kura na ka mi di mi nuane kura de ne ba de ba ka wanka etu ana wo ka na wo pa cham so da waka ma to na una so kwa wo pempen for me ba pam papa cho no abetwa aka na ye de afiri ho etu nka na mso na pa ma cho na mso da waka mate na na me ya na mso da nya hwe na me even kwa me no watena 4 years ni say even me kuta kwa fa be ma na me kwa fa me nim so do no nso ye de esu siti enti sam na watena na so bibia ti no abepa cho da blam papa ho ba de besi bia no na je be hu de be ya na o so yo wate ti wa da me kwa da no ofrafra me phone so no me kasa ti da no mo ha na sa ta me sro bla na manya mpanyimfo bi ebese be hu papa na ya di ye de atu ye enti bese me hu na me na wo kasa na me su yo etu ka no ha no me tumi ma nyene ankwa akire me da na me me hu no odonti jimi donti na me sa edi wo na me jimi ya na me di me ko etu ko na me kuma go ba se ma mpanyimfo se me nya abotre Tata ni ma yo operation ma nya bosome mienu. Wa ye operation no akora no etoso num no owu wo ye. Aha, no ma nya bosome nkono. Won de eche se wo ye nipa kura wo ye nipa yo. Aha. Anya ye operation no a 1,200 no. Wa de fe o. Aha. Asa ma wo ba ni fie. Enti me ba no ho no wa just wa ye me so tata ye mo operation na me so ma ho ma ni mu ba tete na ntimi ni na mpeleso nti me ja me ho ma no. Ye operation sai. Operation ba ko. No when you say yeah, your operation number when you say no man abusumi mienu aha operation busumi mienu eno anem da to anem da eno for so no for so me wa operation isi ka no papa kwa na twa wa metua kwa o ma ho kra so o ba betua sa aka no to no wa ka sa atam no miso me gini di se e ya mpa so me ni kohia me yakohu abusu ampanyimfo na wa hu om na ye wa be papa chawo abapam papa chawo no eti me gidi na me ko no sa na me ko dae ti me ko me ba ye no ti be kwa fia me ma me hu na sa me ba sa me papa na sa ma misika sa ata na me ya na mte da me so me award ti papa operation na no ne mu chechche no if it's operation ba ko mata no operation mu no no so ye de edi film ti na ya ta ma ya ta penny na ta kakra me ya penny kakra ni na film operation no di film ti me da sa na award gu me so na me so say papa hu ti papa na sa chia scan de me ko hospital o ka sa me ko fa me go ti me ko do ya na mu tata nyi nti asa aba ti me ba na me so ba be papa ma ne hello 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 sapon adropela safred ena me be papa ti me ba na me so na mfam kuma kwa na ba eti okoya wo no da ye ne de oba wo meka nche papa se dia branch ne dia yo ni aha so am na me wo jo no so wasre ma me papa ma ne anka aha ma me papa ma ne anza no ande mpanifo be ba me papa to oba na obepa chawa se nyinse ni mpie ya ne de no obepa cha na papa gitumi na ode ni sika ne blem papa no obesa pata me ba na che se wo ko oho no a wo sai ba ye no wo fa wo yire wo fa wo no ba nyemo aha me baba fa nyinse bi hello sapon ati for second ni biem sa no ena mo ye eniamo ade yasa sa friend biem no obanya na dwumasua no koye onkoto pa no koye indomie no first scanning sponsor e ma wuwu nko school nwie nyi se makomako enye numu atifo de asai no bi sai ka ho ena me ba ena na wo ba ye na wotegu wuso no one friend na ka chensa wo ba what egusu to almost can go hospital me ka chire no ena o ka che me ka ye ne sa ta na sa me papa no so na ho pepele ni ntino ena papa ne ye te na me so mpesa me ne ba ye kwa ma papa hu se
makwa ma abi anyin wa force me ne ma aye bibi nti me ete na me so me hwa so obeba me papa anim no obeba me papa cho na bia o ka so obeba be pata mi nyina eti me ya no na me call me papa ma me skata na sa tada me nua ba ko nka me no na me nko me nua lutu ne nka me no na me nko hospital te me ko do ya no me ko na onza ho no tutu da me ko me nua na angula mu wo ho no. Please call back later. Oh, what do you know? Ayo, etifo. Your friend na wan fa no akate no say there. What do phone your beko so friend na akop me say ababa we beka say wie. Your beko so friend no. Suppose on me say asem a Florence kan say eyentra. Eno ase wa fa no we yi wa no. Na wan fa dia na chesa asem ababa we yi ka no. Kwase abuo no wabu ne pa. Flo, yanko. Eji me ko hospital na me ko ya no me ko na me cheche me ko hu me doctor na me cheche mu chira ne so de mu titie no obu time say ai me timina na me kan no kwa chira doctor ne say ma wo ko be ma no wo atwa to no foso no wo da wo sai fa frobiem me say wo benyin sen ye me benyin sen ye anu to so nsia no anu na to so nsia no eti me ya na me ho ya mbasa na me ko na me ka cha nurse doctor no say me ho ya mbasa ba wa te gumba me asa me ni me kunu na say shia to ana ka asa me nya chaka na me hwete me ko me Johnson na me chaka no muse me asafa ya funu to wan me pie no na me say enya samba pa hu amawu o we da dia asam na me kana ba ma no kula no wa ma ti na me fly no kula ka say no ka cha me say me nya aboto no baba me papa ho no pempanyi kwa me agba papa no ma be pa me papa acho ena o si me ka no me ye na ba fie ti ba na me ka cha me papa say ja me kwa no muse kulo edro na me no wo ti anka no krancha papa say wo sai afefro me mom no be ka che say na wo no ye kulo na me ja me ja kakra ne kulo ni se pumpum na ka sa akira me papa na nyi mboko fom ana me ka sa akira ti na me da me basura ma papa hu ana me da me ka sa ti me papa da wo no ati dan me wo han ma na papa flem no sa ata me hu so ho ada na mto eja nya no kole ana o se ata me to me nya akola ana mto da me nya ma Sami fancy na me kasa ti wana me flow ka chota mbapa ka cha mbapa hu ti te ya ni dai ana so anche wo de mamba na wo twena nipa na me hu no asa wo ti wo ya ade bi ntina ye ntimi ma wo papa ho no ndi bibia toto ya baba wo de nya abote sa afa no afa ya funu foforo ti me na afa de na kwa ni mu me na kuma sese angasa no uzu baba mbapa o tenyinza no so ba na eba na so me ne unyinza unimte de me hawa mi wom etina sana te de me skana me start ko hospital no ti wana ka tom ta na memmela ana na me ba na ade china me papa ebe so no ohun me no so na wo ba wo papa ade china papa ehun abeto aka so kokulom ko ya de me ko sanda anyumela anumela no tina ka jwala wo ka san kan ye woni na akwa anka so hospital no me kodu ye no ana ka cha me say min gina ya da na chi no oba ana me suyo na me gina da na chi to obla mu kwansi na ayu me wo ho na ga bi nso wo fie ho bi ana ga ni bato mu ho no sister no chi am na mje no so no te me ayu o ma to get nam sin a no so na wo obi kule ba bebi no ni aba ko ba bebi no to ni ane be ba lam so nam dem gina da na chi to ko wo bi na muta ga ni flam sa memla ti ga ni flam mem problem no se de ntina mama fie wura ahu se mama fie wura ahu se ma ba hon nam ade no fere se fie wura be nam so kuma kwa da sam na wo ka na obi am no wo nete fie wura ni fie wura enyo ni na ekwa han ye me ho kwa han ni de na me nka hu bi and on na fa usika nka hu bi di misika ka hu ba to this kan come fie wura ni de na me nya de enka hu bi ta na me da me ka ta nyin sa ba ko na but woni ni diska na bo mu na mo de kwa han ye na fie wura no so tu ya me na na tifia ho fie wura ni nimme na me de kwa eja ho akọwo eteke fie wura ni nimu sai te fie wura ni humia ede nti na wo ka te fie wura ni humia ni bube fumi adade nam dare fie wura humia ni bube fumi ni de nti na wo ka nta ni nti no ena wo mama fie wura na hum da no wo ma miskan ko hospital no na kula na me nkwa nka so hospital na so wa ma miskan na ko hospital honom ana ayi me ade me ba wo we no otu ni moto dan so am ko me hu no akoto moto mu no obi a won tua wo papa mi won tua akoto moto e wo basket sa wo honum etu ni moto jam ho rolu fe akra wa ma mi bi ana mi di su na me fra me ma me na me so ma me so
Mami kas kamla. Wo jawo ho a wo safra wo ma na sika. Oh mami kas kana. Tiefo asem na ya rewo afedi Florence kwakasa. Want to make us cause your boo penny. Ana me na ma me bisa me wa hina me se me wo bon so na so bon so mu de o ko pedia wo ho. Ana me so ma wo de mi ba fia me so tandi mi tansi no so ko ko ma ko. Sa ne nyasen. Sa ta ne ma nyima nya bu so mi numu ko nsia. Ani ese no wafunu aba. Na ma funu aba. Eti ani no ba papa ma ne ese sese woni kuma. Da sa ta na ma funu na me sha ta le ba papa bu sam na me jintu. Kan kwa ne chamba pa ti ma pa do ya no de nani na fa me no askwa cha me say me do no nza bla me bla nyin se ni ba sa ya ku sa mi nza me ma oda me kan no kra ne nchela no but na sa aya boy ni ti na ne ka ya me dene aha eti ya de na papa hu se onye ti me kwa ya na me ma me ni send ni sika no ana me kwa na sa no to fa enti o me bo kokoko na o se ago ne bi o mu be hu se o papa be hu se wonyam aha wo de papa be hu ye eti wo na bomba me kwa na me bu nkotoje ana me so papa na na me ja me sro for me bo na chemi na me nyam na so me nyam me na wa na nyam na me ja me kuma no se ata fa eje biem wo nyam o pleasure wa fi wo e be sin na boy into ni nansi fi ada wa kwa me na za ni wa kwanyam michira mu kan ko se de michira mu wa ha chira me a chira mu e cha papa so yo wate na za na te da me ma me ena me enko yanko bo no ne fa ko tu nanim na ma me ne ya de ko bo ni wo de ko tu nanim ya ko tu bo nanim ya ko ya se ya ko no wo na ya bo punu dru ho no wa mie mu mpo wa mie de na ma me pemo punu ana wate kwa ya na ma me so kwa ya ba ya cha ya na upie ya na uhu ya no enua na ejina ha no se afede wase meba itu wa ba no opie ya meba Edamo ko amame ne me maame na go ho ana ko sesa enkonya fie enkonya na ode si edan na woni ne han ya me ne na han ya enkonya gu maame ba ya no wa ma nwura de ho wa ma enkonya wani ho na na nyi ni so ba bi shedam ho enti wa nya ne yonko university ni graduate e shedam ho e be ne no so ba sha ho dia ene de na jiri te bia ba ya sa de na wo kana eti me ya na o ma ya konya tena so etuma me ni busa no kwa so ode kacha nzabla ode tu na nim sa wonyam ma fa ya taso wanyim ne kwa ye hu e bofu pa visa wanu wanyim wo plechi once wada enfia kra yida na ye wasa ba da kra ya sa amana ba ha mo ajele na sa ni na fa ye funu afeda wanda ojitum na ma me se na wa papa so o hwa won na wukuo ekosi da kwasi ada okay ada kwasi ada de ya hwe sapon nim na mom sapon wo de ya hwe wanim sese ya ye de ye nya bro ni ya hwa wo da kwasi ada kran ye nya adwuma enti sapon ye de ya hwe wanim ye nim se wutie yen se na wuntie ya wadafo bi tie ya wafra waka akira wonu tiri wara wodum ofon no be me na dawroma bomodia na fafo no ne woni nkomo yenim se wutie yen sa sama Florence ka no nukure nimu a eni die kwan so fafo no na kira yen no kure no eni ye ni nkomo yesrawo so fo no na ni ye ni nkomo yeguso a efrewo etibu ni sha kwasi ada no papa hwe na nimu awama eti wana me papa me ma me ne yesa na sa na tada yan ko ho ya kwa no wakachin ya tamba tana hasami kasena brante yesini tibatu wa fie say ya didia ma mi bo fe ona fa akonya ma me na tana so ti hu ya so asole to asole ya o kono na ma mi ni di na je ni to be oni akwatana dem ni akoka asam ya hu ya so odi ya fa bontene ene enwula mbabi na odi ya ni nam efe de mi wo ha na mtu za me phone bele me hwe ya police ni acha police na odi akwa da ma bedidi na tama bulubulu ni nua eti wakoye case sam ya ncheme ma me ni nua ni nkotum na mko budi na tamburu ni nua ya koye ni da sasu won fie na o kwasa ni me ma me ni no saponti ta na wotie na sisabi kura wasu kura bo ni ko nkofhwe mani mumpo wa fie was chafa so a ko did at wonder ma me ni bufu yi ama oni aso odidi na tam kakra
eti me kwa na police ni ne kana nkacha ntasa me ma me bu ofun adi na tama enam do ya so ntina ma me ni ye de ebufu ye ena me chechem ta de me chechem ya da kire mu to na police ni ne kacha nta bla adi a wa ye very dangerous very very dangerous if is akula no kwa ko betumi am ya chiwa tum ena de akoso nyina no papa no so to obi anko betumi am ya chiwa tum fi say uza akula ne mle ne mu nsiesie na akula na ba na so oba ne nyinsa sa akoba wusi wo mo bakra na aka wunya kasede bi na wuta be ja ba report ka say wasam di ka police station na wadi bi ma na ena police ni ne ka cha nda na sa na te da na police ni tu mefo esa na sa te na te da te nyinsa anya ba waje tumta akra na ye wunyita wa ne me nkwatena no hwa me na me ngo na venzu jwa da o ma miskan ko hospital ntu onu ne sa kwatena na ne kwatena ya e wo fikuro ni mo fiti wo ye dia ejumi na ne tinu mu da ho ne de na ma eni ya de no hye me bi aho no kra no adano wo sa bo ma sum kra twetwa ma ni so ta de ntina me ma for support me ma me mo police station honum aka bia bo ma wufuo ana kuma na ka wo ya de ya ka me ma me no ebeba wo eti honu ko sabu mi ena no me tar ko mi ko hu police ni no na police ni ka cham ta na mi fa ko wado ena ya de ko na ya wo mu ma me letter de bla assembly man ti e ba na assembly man de fle no eti wande no na me ka sa ye ti hono ena assembly ka so de no ma miska na me start hospital to ma miska no no ka cham so yo wate ti de wa ko aduma no ka cham nji 600 na me stew man no ti me so me na tis ka ni bi ena me yes stew no ena me di bi to me ho eti asaya no edi na wo to obo wa ko ma no watete bia to ana winya sika sai ana minya sika eminya 800 80 cedis 800 tan na me so kuma se me sro de hospital no ese ya ni de se mba ya no 2 weeks ni wonya wajo so mama ko hospital se me ko menya boso me enso Akoma FM menya boso me enso ese me boso na je se nyi se etoso nsia no wonya boso me enso enti ye hwe so ma uska ko hospital nyi se no we de wa mama e wo ho boso me enso no so menya boso me batobo boso me enso nyi se no eno so wanya menya enti na enkura sai na ewo enso 7 ena no eno so ye mu operation sika no tia eno so won tia ye why na kokoti operation sika no me yi wo operation sika no so me papa mo na nurse ni bi na me konya na nurse ni fo no ne impanifo no kwakasa ye ena o ka say o sire nurse ni ne bo no mo ma be pe kakra eso na o mu to mu no de o ma shada jimi sika eno ani ba bia me dan ni ayi na nurse o ma shada nyi sika ati nurse ni na me bakura no nurse ni na ma me 700 times me eche drop ma me say me mfa nya me sha ma me nurse ni na ma me sika ya wo de ba ye me da hospital kuma ma usika wa ma wa fi mi ya asama ma ni what hene what ya hama mponte o ma me dey say o to ma o ka champan ma me de ma Christy na tama no no twempena no do ko na wo fo ho da o enu da wa ma go ba to o ka cha me te o kafra for yawo ena ahye ye nua ba ne musa no o ase wadi yawo hwe obi onu awie je wanwie JHS na wo osua na de pam se jaya djuma na satama na wo sua de ade pam no na wo fie se na me wo 30 years na 30 years na wo wanyini kaka ya wo ma ba ma dada wo se jai wade pam sua na koye pa no na fa hwe mi school ma mi sit no na me man shata sa me de me masemu si me ni so onu ni ba ma kula oba ma akwen onu ni ba mo breaking onu ni ba ma o breaking onu ni ba ma so oba ma akwen at the age of 30 years na wo ya babu no na me ya babu wo fa be ma da na me ya ma jeta me to me bo asa anya be ma wo ye no wo su anya me obaboa mi sa da mi si hu sa da no onu susu tie no e se na no tie e de no ye ma wo a wo ti ase ase obi a wo keep virginity 30 years na edie nko na be ma ne ka kire wo a wa nya wo ho ade a wotumi gya wo ho de ma no breaking wo virginity asai manso
me hu no na me wo me nua ba ko wo e na me hwe no wo fie tim na maka banku tim wo so be ya ago na me twa mani no say ma fra wo sa want na winim na manta mo ho da me nim ne da ono so ni ya ago no de me pese me hu asam a wo ka kire wo a wo tumi de chi wa dwene sa na wo koma me hu no ayu me hu no na wo be me ne wo fla me phone so na me ne kasa phone so susu ye nua ba na yaw susu susu ma supo hinu dodo a na ema wuntime kasa no supo na hini wo enye woro na horo so supo na hini wo relax enwene sapo ho bebre ne nkonya yade relax kra wate ne wa ye no nyame no a de eho se wa ye papa nyame betua na ka papa wa ye boni a nyame sunim de odi betua na ka so wate ase nti ma supo hini to bo asakra me hu no oya no kacha misa ne papa wuntam enti oyo mu onyu obi a oya wiemfuo oble no ho ase aduma a oya aduane aduma ena odi ko school no enti so osole o mu makwan a no obeye aduane aduma na no abobo ska no onya bi de ko tue ni school fees afa no so no wankran osole no yogurt ene bia biscuit ntofi no de ninam traffic mu afa so kula no wo yivi ko aduma kula wo ya ni so obi kula fufu enfam so no betimi agi fufu no awo no wadi ni sika se de be ya ni daache ene ne mma ema bless se de ono na ebele ni ntimi hu sa o ma na adwene wo fi de eda ho wo so no so ebe enfam so nipa no kula oba hurungu ko ma oba gya wo kolo na wa ye aduma ni se de be ti ma me hu sai bon what if go wo school mu kula no do te otimeje obi fichire fo otimeje no ado no ajiska ati wakeka ta na mi hu se wo yo bi a wonya dada na ta bi so wan sha na so ni trimu ya ne de a cha ta wade no ho eti mi hu se wo yo bi a wo ye good wo ye me ba wo bi a wo ye good sa wo ye na why na do koto adwuma mu no me ba cho adwuma na me ton ba yele ana master ni hu me na o kire madwuma wa anje me okay na enipa wo hu senko wo yese na adwun wo fiese ada na o ka so ope wo no woni na ko hu awofo opo o ka so ope me no me ni ko hu ma me de me ya na mka cha ni say me papa mu wo ho o me ko hu me papa me ko me aye ko hu ko hu me papa ada na wanya hu wa ma na metu trinsa na se bibisa eno ne ma ya na yemfonso ene yejimi kakra ya ne ni say me wo ka sa tante ne tikasem no me aminu say na ko ni china o mu na enye enti me to me gene de ni tum enti o ka tam to o wi school and so start service ya ene if kakra bi kula na o de be hu me papa ni atena enti bi bo na wo say wo supporting no e wo ni suku kro no mebo a ya say school fees mu sika say na oba wo de ma no efrim chechre yen edi kan no me hu no call of 200 ti no me ya na the school fees na the book ko twa anti na ka was in the book I saw toto and me de 3 million a man sate na me ya pan wa adwuma no anti wo call of 200 no so no and no to no the book no to ni ayi no so me and so na me so 2 million ti do so mo ko call of 300 no ko register ko twa no and no so me dem 5 million so no so et wo wi no akoya service no and no ka cha me se no o musu to on fast ayi 15 million mla no no so kula ni na satan so na miami nimta yakwa jimita ama woni no ni sika bia ni no etu kan me so no so 5 million no flower ma me wo phone so ma me so sunday ni 10 million okay na sabre na wo de we nyina support no anya bia no na wono so bibi nkete bi ho a na wo na then abaya ni say ono no me nenete no mimi twa water bay no na twa lad bay etite bia otoba yele emu na mso mato ebia mso mato anwa ebia na mso ebia se jene anchini meko enyema ebia yebehia yebewisu samna yedi bedwale dem di besinyema na mso me de misika yede atoto eti ye hwe ne krakra no ade akra na wenum nyina no abrantia na de ayewo a eyewo ya wapi ha me yehu no me ba cho de ma me de ba ha nyina ne se aya me jawo makuma mu nyina ne se de ko ye nyina oba pa ma cho me ji wudi ya me
wo kacha me say wanya mpanyimfo na na mo ba be kasa na memmela me ba wo sa yele me abo na me da nyinsa ba ya me kwa ati mama fe wura na hu me kwa da asoma so hospital ye mo operation wansi wa da ya fra na ma me no kura ofo so ama mama no kwa kacha nto na ba ne ba kasa wa mama no so kura be si no mama no so adi me kura fafu kura flam te be me mama o hu tete na so se kura da ko pe me se me de ba nu me te ba na na sa ba nu me se ka bia me se ka 40 million akodi nu ho afa ma ade mama fa so asa me life no onsun me they say we jawa ko for ba fofra na wajame meme de ani da wajame wani to pemya ko ndi mawu beblebe sei they say wo friend no wo for no o fa me ko on fi me kula wo tete me ba ye ko me de mu kula me se me ba ye kula se me ko mia ena misika se mu ntimi jaye tu ye last DNC enya say afa menya boso me na awotwe mienu akro to so no ye wu DNC no boso me mienu ni na awotwe enti be ma no ntimi ni wan ko hospital da me ya hwe se mo moja no enfa utira makwa afani wo no wa ko na me ba ye kwa se me didi o me ye de yo won fa me ho be ma na ni wachi ni wan ko hospital wa ko dan kula na ayu wojam ho akoni ni ya ba ko aye fro mu kuro mu kumawu woda na oba ye no kwa no na mete wonum na ga na okọ na aye fro no fla no o ya no example we de me ga bia me nkula na o mu ka me ho no ba ku na o mu na o wa na me de na ma na wo ye good wo kwa na wote wo se me kwa na mete wo wanim wo mi manim wa ka chen se wo to no kwa na te wo bia ka no ho ana ga ni atimi wo ha ga na fla ni ka chen ni te ana ta na tada me de makula na ma o ama o je pani aje ga ne namba timiti so obuta ga ni sana me dofo tawia ni oni brofo dini ni na na mete da mo ho aje asa na ho no otutu asa o jitu ma na ma ba ana wo kucha ko ne na kwotena na bia bibi ko se ana o se na sumi na ye mi sei ana ke kasa ana ga ni a wo no obi wo ha na o se da bi me kwa na me hye ho na mete da mo ata na me nyim na me ma ye di me da je na mba na mbo saka me wa fa me wa fa me ba na bisika akodi mo ma je ma ade e na afa ndo so wo besu me na me fa no so na oba no ba kuti no oni ni ba ye de yo eti ma ne o sa je oba no namba wo menim so oba fra oba no eti sa oba ni ti na wan fi mi ni dia minim eti me dia do oda ya me ne kwa da nya da sa me ni ba tena biem eti wa fa misika ma me ji misika pia meje ogwasha wo ayi kura meje misika eti for me twa me ho abasese ana ye guso fra mukula nye yite se kula menno mukula no edi akum wuku akum mi kula ni kula no kwa ma container no me ba cho so wo wie na wa ye me service obeto container ma wa enu abome wa abome wa nya container na ma wa nya ye no asa di mawu kakra kasa wa se di wawu aka ho enkura makoma son your first one na fifth one nya 9 months no wu to ne yam 7 months anye biampo ti wo kwaye ne wa ma kanu ano no anga mi wu ya anga me ete for me twa me ho basese ameba ya the second story ebeto aso a man mema malaria hamo na muntumi ni die bacha okay ene awia yi
ya tai chuku ya yetie were fans of Akosia them and our fans great family of Maa Akos and our fans of Akoma Munsam Mama Modiana Monshare operation team menim say ene ye fiada boja ye boy jai enunti ene ye mo adwuma ne ye share flo yetie o me ba cho me ba ha enya bone me ne ablante bia fra ne sapon kuma me hu na misua adwuma no nsu ko school and what they pass them to Menam Jito Nam Nenete. The Atinimu na nyinse ko PM. The Mequanimu, Yanasa Sato Coscumisumi, Miss Mentinesica, some nedden. The Dana Messola no say, at time is slow. Adana, Mekla, Adana no mamma, enquire pan where you man, I'm my imagination, and ninja at the pump for a while and at the pump for your blame my yokunumu. Ye debra ya wo blema ya juma to wakan no so mejitum na me ne ko me ma me ne ko ya juma ti ajuma so ya ni me ko ya jupa no ajuma ni mu ana me ko hospital na me ko biem no mka chem ta akra na iwu dam yem omukoko ye omudi do shem na omuyi ase o rashe opening nyanto boase ne ka asem no na yentie because asem no ye arehosam eye kwase bu first class enti empentem ebrane yodia flo ote ti nyanto boase ne ka asem no na yente why ba yo meni ablantie bi ye fra ne sapon kuma na me ne kwata na me hu no yote ehwa odi na mo te ehwa ya te ehwa enti me hu no o ka cha me se wo ko school wo ko no wo tech na msumsua adwuma msumsua no wo bo hyen na sua de adwuma me ade pam na misua to wan wo ka cha me so wo pami no be so na metena no obeya me ho ade me so me gitum na me ne kwatena aye ti me ne tini mu na nyinse ko pm ti nyinse pm no eno wo se of ti dan so la no se atases kasam ne to misum ko school ti me so me dwene that ampa ti na me wo sua adwuma mi sua adwuma wo ko school ti se ko base me ko wo aye ho ba kire ye ne ade nti e ma mi jaye adwuma no e na me ma me de to ma me na ma me fam na me ma me ko ye pan wo adwuma enti pan wo adwuma ni mu na me de ko hospital na doc me ko hospital na ka chem ta akra na wudam yem to mu yi e de ado shem no mu yiye enti mu ne didi ma na me sa ne ni sa fa nyinse biem eno to so sa no to so ba edikan me ko amase wa e to so nso ya sampana na me ko ye enti no mu na sa di no mamta fa nyinse na no so amase wa ho na me sa ko ye eno to so se wo kasa no tobo opre first nyinse no akra ne wu to wo yam ba cho ena wo sign be fa afro biemu na no so sa akra ne say wu ye eno no first nyinse no to bo kira yen se bia me nyinse ye no menya abosome be se mienu me ba miensa me hu sa ne ma bi nkoye kira ye mu hawa efa ya nkura no because enye ba akwatiefo nya mienu nya miensa enti nya bra ne kira ye mu dia ko ba ya emma sa nyinse no nyina nkura ne wu to wo yam nya nto wase ne kira ba cho medical nyum say no de wuto me no manya busumi num ana da misanyin say no so esuto wuto me ndo no manya busumi me ensa enti de to so me ensa no eno no to de menya busumi mienu ene na otwe no medanya na ye ne moja eba ena me so me ko na ono ama me ko hospital me ko do hospital me sa akura na ye de ewuda me yam ena me ye me be ka kire no ti ta akura ba bia ni yetu ya teni ni yetu ye ndi ni ya nya dai wo ehwa ayi molo market ho ho na ni ya nya dai ko te na da to ba no ka chem ta da ni ye chimben ho na da bra ni so ba je ayi 45 million na 45 million di boso ayi ya betena mu 5 years it says ka wo e won ho ye 25 ento aya na mso mti na mso mu ka 25 dam 25 in a cent 20 million ana me 2500 me ye 25 de be ka se 25 cedis ana aya 20 million na wonu so de 25 million ana ya de so na o de ko o de hono ta na me nyinsa me ko me ya se ka kwasi ada no me ni nyina be ko ni makohwe dan no sa atanso me japa no adwuma ni sa akonya indomi adwuma na sa adwuma no sika wom na sika wom enti no ma me jaye
ti maami hu se enu indomie adwuma ne bɛyɛ dɛ eba boa me ni mienu ti maami gyae kɔyɛ indomie adwuma ne ti enu no mu no na me bra wanim kakra ne kasa gum ne me yes ka me ti wakwanya ne bra wanim kakra bi ka ho okay yanko me ba cho etimu no ena me yes ka no me gyae panu adwuma na me ne kɔyɛ indomie me ne mam enu kwa me so aba ko na nya nipa ne mam na me nipa no kɔyɛ se adwuma no eti wɔka ne sa indomie adwuma ne sika no so na ebi wo mti ebi wa me ya ne nipa no no so no ho mfa no to ma mbehwe ho man de bo so ebi ade ni me ye indomie me toto terapia ne ayidi ebi wa de na mtimi nya ebi amfa so 4 million na me kɔ ne nipa na ma be 2 million na me de ayeti mi nya sika ye de eto me ho to ya no ka che se dan no ye tu ye ni ti no ye wa konya chembe ho ti me kwa na so na me ko han singing room na ati singing room de betuma ba se mabusuani betumi aba me nchen usu busuani betumi aba wo nchen ti te basa chimba ho de umba mbenya ba bia ye de ada ti me jitum na me si yo matena me ne udi sika ne ye de ekwa ha da ti ati sika wanya free indomine tonu mu no ene pa no no mu no ena wode so ba ma ne de no so ena wode ko han da ene de ko han da no misa ya pa no adwuma no misa sika minya ye misa ne ni kabom de ko ye enkonya yes enkonya set 4 eno me de wo mu 4 million so de 4 million so yes akobo ye bo decoder e bo ye enipa ne ene chance ne ayi na ebe ye ni na so eno so esi 3 million no so 1.5 so 1.5 na se pacha se bibia mo be ye bia no be ma ni che sika ni mu na me ne na ye ze ni da ha de kwa no be ma no nko amfa ni sika ye bibia mo be che bia fi ya kwate na be kwate ba bia kwate na ye se na light ye ko ne fi na light ni ho eno so no bia kwaje ye mita ya ji mita ya kwaje ye nipa wo be boy ni ye bibia ma ye so be je ye 8 million mimi twa 4 million no so twa 4 million fi se minimi sa be ma no sa mi ti hu no Maa Akos me kira wo sa be ma no wo hu me do daddy kira me so me nya agide wo ni so ye good e ma mi hu se wo nya ni papa wo ntimi nya sa anya ma ne nje de nje mti e ma mi so me di misika me so me ya ma dwesa me so ma boa no mo kana asam je ma mi hu se bi wo yo bi a wa blend ho an onya wo so wa pa wu ntem to na afọ so no ho an odi akọ school and if go adwuma o ka no wo ye no kura o ka kire me no ma mi o ka chem so onya dadaba ono o sam na ni mu fifire no odi aye adwuma aha wo ya wiemfu oba onya dadaba enti ntama o ne me kan ye no ma mi so mi nyinta boy no o ye good wo ye tafisa wo Maa Akos wo hapa na ka wu hu na ko no o tia no wa ka ko aka bitasa wa ye no ta abotuma ko telebi odane chesa wu so wo betimi na anyine da so betimi aye mi se da ena man so sa so anye dai ama no da bi eti ba sa no me ye na ye ko ha da chimba ye ko ha da no mita ya ji mita mtika na ye de wo mu bi sabre na mo ko ha da no na wunyi sensen enda aba amana saye afana wu ato ye sata na ya 4 hey di ni sign for di mi so mi hu na me ka me wa ya to before mo ko han dan no ni sign for ni na kra ni wugu kra na wude awo mi yam am mo kokoyi na wo ko hospital na mo se de enti be ma no mi busa de drofa wana me busa mama me busa me ko mo check ma me ko twitwa scan do mo si ma wo de mi ni photo bia wo ho ma me ko mba ka che ni se doctor ni ka che nurse ni ka che be to ba ta me ni moja ni nche ti do mi an ko hospital no mo ko check wa no su moja me ka che mba kwasa sam na me ko no doctor no edi ndika me ni moja nchia enka enti mi masa nka enti mi mfa ya funu okay nti first nyinse no akra ni nya bosu menum ena owu ye ena mo ko ye operation mo yi ye Corporal Frank Nyame NFA Dorothy Insia Bekwai Divisional Commander ACP William Otulabi and a policewoman Papa Evelyn Abiba Wamunyina 8 Chief Inspector Thomas Aguda Munyina Mu Bekwai Divisional MTTD Mutie Jumedi Nyame Enshamu Yepa se abrebia no moje bre na mutie Akoma mu nsem na yenko na second story ye ni enua baby eni komo na mom te se ye nua ba Florence woboa be ma de ne sika kakra support no ama no akọ
university and now what we are not just said oh when you class when you class what Jane mu ya ababa where you kasa super na hin no super and na hin no a want to me en kasa ye no yaw ahye ne mumba ebia na wo ye bema wo baby de bia yaw wo so your ba bema bi e de bi ayaw sign a case list here fabra kuma mu nsam dwumadie so ye wo Akoma FM ye wo askwa ye ne mo no na edi hwe ne mu askwa ye ne kuma city mo na edi hwe ne mu wo ba nasa wo fom kwani afre 02039335582 02039335582 wo fra ye bejo so na ya kire wo kwani na mom no for wansam no ebra na ye ntra so enkama wo askwa ye ne mo na edi hwe ne mu afei ye fa ye second story amasewa ampa fo brakatu wase kofi wusu ade na wu ya no nchechwe nkomo ama madam ma ya mo ha na yo ama ye tie wa wiai me pa cho me ne ba ma bi e friend confuse me na wo mamu miensa na ya wo miensa no aja yetete wa nti aduruma bi ubusa ni skasa oma uska mfanya adwuma wasi ebi ni ho aduane no ade obema uska tafa no aduane mamuni na pa asa je kwoto akolatale ana wo ma me je kwoto bibi no na eden enti eni ndamo na aja yete ho no mo enti ada no adabi ana mka cha nso ma miska na mfa nkofa gali me kan no wose woni bi ti ho ana mekɔ nsupa ti nsupa na mekɔ ya me de kɔfa gali no abeton ye ti meton na ma pesusu box na me de ahyem saa 3 month ne so ye na kyesem kɔ hwe sika no na ye 600,000 ti ho no ana me 60 Ghana cedis ti ho no na meka cha ne se ekwan ya wode me fa so no mempe eno kwada nche menene na saate yete wa ade bechi no obi aba ba no de wo fa so sa wano ama misika nkwaton ade ana ono so onhwe nkola no enti yetete wa na emre bi meka cha ne se sese no yete obi fie enti omi empesika na yemfa nya asase ba bi eso ayekotena ye na wa asase na ye 4 million 5 million ba papa no enti meka ye no wasi yo ana sa me ja gale ne ton ana me opo restaurant adwuma ma menti me kwaye adwuma na me se wono mpe kakra mso mpe kakra titicha ni bi ka che se si enya sika no a ne ye top plot no abema ya anwea ayi cement no ama ye chance so packet ana me si yo nti me hwa ya no atosusu be 9 million ana man bi ba ye no so se da mu city enti mu mfa 10 million meje plot no ana me ka kire no se wate ti da no me kwa adwuma ana mine ba efre me ka che me se da be na discount beba na me so me kunu so wode beba na afa de me be 2 weeks me tena afie na me ko hu mine so one first kana ma timba na busansa ada one first kana ma na wo se da bi na me se ada na one first kana wo se obekọ akoyi na ni refi ti ho na me ko fa bank note me ko hwe na sika aka wo mu nyina ye 10 cedi sai 10 cedi wa sika na mode kwato asase no so 10 cedi wadi 9 million sika 9 million na ka 10 cedi na shene na wo bank note mu se odi scan ko to ho no ma na me fa ehwe mi manko school dan ti bi ma obi aka 10 cedi ti 10 cedi no na mbusa na na sika bebrebe a wo de to ho no ma na ehene fa na ade fa e wankasa nti no ane ma mi bi so mi hunu se ofiri maame ni dem pie de bia mi hunu se ofiri maame dem pie den krofo kana me nyinni no makasa de an wo makasa ni bibi no ana me se me nkwato se wobutu no so a me nyinni ti de bia nwumre ye committee ye ba na me hunu se opie free dan nim maame ni mo na te efikromo dan krom dabi ye nyina ye tie area ba ko okay enti mi busa no ana o se enye no kore nti anadwo no e maame ni bi na me se wanka no kora ene ye kwan ya me de no be fa so nti ho na obeka chem san se enye no kora na me de to no so anto ankume ba ma ne bo ai so no so anya no kora no waka anto ano enku no mani ni na wotwekra to waka sa na me se waka wie no se ya se me nso me ne tena ya me ne wo mamu miensa no sa me mfa na chi dade a ene me nso me ni me honse na me so me fira me kura mu se fi sa me na wo mamu miensa me mfa na chi da enti se me so ma fa na chi ana me so me kan bia to no so se ono so me mpana na me so me di gina no enti a ma chi ne da hwa na obeka kire me se wo di gina no ai ese ya mo ya di gina ana awa ma chi no obeka kire me se eye no kura se ne bibi ne ma na me se wo se nya no kura ti me de me mada enti ma de anchi sawa ba ma no ne bibi ne ma me ne no no agina wo sa friends yo bodu ya me pa try
nani penso ade sesei enti ade chiye na okoka kire malam bi na malam ne se asam ne ba na adwene me be kan wo se nya obi bia no no enti me de me ntimi nya ho hwe ti ho na me fie wura se yemfa nkwa antoa ena me di na chi na di na chi o ma ni nguso no na bodu na me di na chi nti yakwaye no me ma nkɔ fie ho na kɔ ho no ti wakɔ ba ye no ena papa bi di na chi na papa no be bisa na me kyerɛkyerɛ mu nya na papa ne se na se wonu so obi bi ni ndia na me so osema na wotwe nto na papa ne se ne wo ba so ya wa ba pata no enti ka de wo ka ena o se ni sika dan botom nyina de be 20 cedis ni sika dan botom a enya 20 cedis kwa dan dua 20 cedis wo obi twem praje ko pa sa friends ya bodi ni sika 20 cedis enti ya ba ye no woni ga ya ba ye no ade chiye ena okọ me papa oni mi fie wura akọ me papa ho to mu koduru mi papa no ena mpapa busa na sa de na ose me nwale biem ena mpapa se adenti ti ho akwansi na mso kopie wo mo so nti kopie no so na papa busa me se asem se na wukunu ni fie wura ade abetu menyim enye sa be ma we na dia paso yi wo sika wo susu bo na mkoton gale no na we ja wato yuchaso wo chadia so eti enye be ma na dia paso wura wo susu bo ma tu susu no anu so dia paso ayiyi no dia wuram no di yiyi no watwe eti susu skasa no yi me fansa na me chake me fansa be 6 million nti me hu ya na aka sister gang edi nka me di susu raka no ko ma madam bisi ho no na me de tobo na nya bokosa wusi susu sai na woto ye be 6 million me chake na 6 million me di kan de ma wo bisi ho no mo na credo dem ana me hu se na nipa kro no susu na ko fa gale ne bra me hu ye na chese ska no ese oyidi why na die ay madam na me ka so ngofa gale na me chi susu box na me kota ofoforo se ne me mfa credo ntum nti we dem di wuramu a obi ahunu ntimi di wuramu a na me di ato ho no sa ti di ba 3 months me so nya gale no kwa gale so me ko fa no 200,000 na me ton a esi 300 ay 600,000 me di 300,000 400,000 enti me nya na me di wuramu nya nsu pa na me kwa se 10 cedi o 20 cedi so na me di abe wuramu enti me am check ya madam fu bi na ya na ma de pen to so o check na 6 million edu se me ko yiska no me ko ya na aka 60 Ghana 6 million aka say 600,000 60 Ghana sika 6 million we be sign na wan kwa ayi akura ben wo so ko wura mu yi me bu sa na o se nya wono ana me sa na tede me bodua efisa me mani so obi aso nkwa dem ho me be ka na o se han sika na oyi na na ho kire no enu oyi di kotua obi ka ofa obi so me o ye dan no oyi sika no enu na mi o di apaso no kire mu o di apaso no o di wura mu se ya opagya yi na nto di apaso no so mu se ya na chese aso sika ni mu na watwe ye nua bebe ya abre we criminal first class wa bomu degree ankasa wo pagya susu adaka ni se no di kwasora no di apaso na wura mu na watwe na watwe sika 6 million ani da no misu 60 cedis ubesu misu pa mama madam fo ba ko ka che me se minya abotre ana me sika no wo so wadi wa fa bia ma gwo ma anu na me ka se me bodua na wo se an sika no wadi na wo yibi kotua obi ka wo sa de bi maame no aduane na no onya adwuma wo ye adwuma wonu me blog twa wo ko adwuma bia de be mani bia wo ye onya adwuma nso wodi ni sika ankasa ye dan ye sika bia nso ni bi anu na me busa no a ubusa na wase an eno an ye de twa aduane die ubusa na wase eno an ye de twa aduane die and wo support fie mu ano da me so me ton bayele mitimi ko fa gale no maton me nyansu pa na me ko mitimi abia kokrom na makọ na makofa niema na magina ho abi wa na mabondongon bi wo so na me de abafi na me de abafi ti 1 week na cha sa magigi misika na me de ko enti saa enti ansa me pa cho da bi woni nsa no me pese me hu ande kura wodi ni sika ya woni nsa no woni dọtọ no woni nsa no woni dọtọ no Akoma amari obe ene so mo na gine sika die ya kwai enti antoare wona ayekwa ya wanya sika anane no ene ye ba ye na okoka kire papa na papa ebusa me na mkire mu nyina kire ne se ekwan se kwa se na wodi abodua na mso mata no so ena papa se sa na toro de mbekwa na na ba ko bi ho yekwa na onso se edua na di nansa nti wontimi nane ena papa bi we kurom ho na yekwa ho no mo ti yekwa na onso se sa na tede obedane na obusa ye sa anto ho no yekwa ye omuka se betua se na mse omuso ye betua se 6 million obeso aya awa obepata me ana papa ne busa me se mpempata se ana mse me dia me mpehwe ana papa ne ka se sa na tede a eye ne nana ne minti ontimi nkasa bia wo hwa ma be ma na wu enti wonfa
2 million mla ye nyina so ne na ne dua no nti se ade che so a dua no benya be ma no bewu ti hwa no ana wo mbusa no wo se an ne sika wo bi wonti je se dwada ye ko memenda Akoma FM. memenda no ana wo se ne sika wo bi wonti hwa na papa fra me ka che me se sa na te de ame wo sika wo ha me mfa maye ne ye nane ti be first ka no 2 million ana me yiye ana me de ma wo mo no mo digina so dan dua no afa de aduru dwada o di scan be mame na aduru benada na aduru kwada ntimi da so daye me so daye na so obi pam me nti ho na me bobuti so na me ka kira madam fo ba ko se daye se na maso ana o se sa ane na bo mame ntimi fra ma mbo na mane hello confuse Hello. ya kofi na pom ti sani o Yamiadum. yo Maa Akos ya nie Akoma FM wo yuri amasa wa na de wa ba ha so ka sa ata se na no ya ne udi nkomo Ah. na se wu fra kwantwe mu aba Ba dozen. ye se u ka se wu tu kwan wa ba Mesi mi nyama ze se o me ye ma o ba bi obi kwa de me call you. Yo ania na wo yiri amase se enkura no wo mua ne enkura no hwe no emo me pacho wo ma no wo hu wo mo wo sandi wo musika wo hwe enkura no Na me ba ta na no nyama na mo frɛ me no. ya ne e fra wo mira Na me se na mo ni di nkomo. Mo ni di nkomo se me ka bi atrɛ mo. me pacho saka biem na mimi ni ho me colleague ba ko na ne di nkomo no ntia fra na mabeti a me fra wo Ye ma bi je pa o bi am wo. Maya Me o se me no obi. anya hwe maya simiensa fa bi eniema ni so because so dia wo yiri sika asem no wo ka asem akoduru se edi ba bi kra no dia paso wo susu box mu na ni susu a wato 6 million we yi What say? wo so wato susu 6 million ni susu box mu wo dia paso wo ram no we yi sika no wo di 6 million ni na ma ne ka 60 cedis Yeah. One way ana wa ta me body yo fu wa ta me ba me madam. yes Madam me kan papa with that ko so me asuma wa ka se me wonu tu da be ya mini ja mpie se ni o ga ja me wonu wa tu ja ba so da bi wo se bra wo no wonu wa tu me ja ba so awem mi san se me hu ni mpie se ni ana se o ko mi sa wa me ba wa be to no me ni na da ba kum Ajawusu me Ajawusu Ajawusu wutie me Ajawusu famra bra so de ye ne nkomo kire mi musa nya no kra mo kire mi mu wonu madam asuma ka wa tie asuma kan me kan so mu se kan adua me kan papa wuda me se me ma baba na me na cha wuda ta me ni ja mpie se ni wuda ta me na cha da be so wa he ya Ajawusu wa wudu tu ma me Ajawusu tie me Akoma FM. Oba kai se me ko to gale a me fa susu box a me de mama ya se wonsi emfa nsi wonu ma scan wonu yi ya me de bufo kwa ji scan no ko susu box no ba to dem a me di scan wura ma ada me ko bi so na ka sister Ghana me dance ni sister Billy me dance ni sister Billy wo yi sister Ghana no ama obi di mi sika so kura sa bra ma me de chef class mi si table so wo yi di abo bo wudu wa tu 8 minutes ha wo ba bre papa so ba bre pa wo ba bre asem wo ya me ka dance ni Billy wudu wa tu jo na 8 minutes Nanka. wo 8 minutes ma ba yi mimi ni 6 million baba be ye mimi ni 6 million baba be ye Dana wote me boa me se me dance ni stabili me koto gele na me koto ye ana me dis kan gura susu box ni si wo ya no ye di a kire dia kura me sa de she me ba e trazem a de fra me na wo yi sika ni di ana wutu susu na ade ma ti se be friend ma ya ana ma ya di sika ni pa wutu sika ma no wutu susu ma wa di sika na me di ye na wutu susu me be 6 million the work as be how are you na Mr. Wusu what dia to se be sa frɛ no emfa we brabra so ye awade na jija se na be ma no ye ho ade me pa chan wo ye ho ade wo ye me ho ade wonu na wo try fie say me ne tena 5 years 5 7 years mo wo say ya wo me ensa ye say kra ne we panyinu no e ko 18 ana be ma no susu e wo 15 years ana me ka kire no so wo 12 years
be ma no kra de o ka senka na woni me baba na me say e bia ye mfrenti mu o ma Akoma FM. What's about worry saying? ya wale 7 years Mo worry my first born was saying. e ko 18 Not just say much pra kakra sa wo ko wa. Tempra twe mu no na nyin se ne de ba yo de. E kokoye wo ho ade no. E no kra de to so me ansa me wu wie ansa na wo koye me ho ade. Ansa na wo koye ho ade. Na tema na wo ne twempra no a mo no wo hwa nkura no. Na ne niema mu te san ya. Wan tro ho na wu tena wansa ma ne koye ho ade. Me fa ne say ya tena ye no mu kakra ne de. Na me ne wo first one no de. Ene de mfa say na wo hwe me nkakra akra na me so me koba no so koba sa nkakra nti e beto so mienu no me hunu se menyem me nyinsen ya me nyam mensese fa ho ti akira me hu ye na chese menya busu mi num ansa na enu akire ba ye no na me se nya ade am awu biem enti me yale ama me ko hospital no me so me operation to operation ni mo o me yam no doctor say me enti me nwu biem mintimi nwu biem no ana chese mete ho no mintimi hu ya ne se sa nyinsen we ya ba me ko hu ne no so menya busumi num ti me ma me de sa ta me ye operation ma me gina so se nko mu ntwa mawo me kunu na ama enti wa ama no ana chese o me ka sa me nwu biem no ana mete ho no mintimi hu ya ne se masa akwa nyinsen ti nyinsen no mu ana didi ma na sa akwa ye operation na me wuwie enti me wuwie na me se nya de a se de me hwa abrabo no se de esi kwa na onhwe nkola no nya de am ne be wuwie ti woni ne wo nya na enkra ne ko ja wo ma bo so meni ni nyina tefie ba aduane de obama mu bia dio omu kosuko obama mu ska na se je tata le hye wo mu wo ma me ne je tata le hye ndie ebi ni ho ni so ye adwumenti bi opese wo afa ho ka no no so ehwe fie ne de ebi ni ho no mo nti ano na me hwe se meni na wo me en sanya de ameni ni ba wu biem nti ano me sa me ba na chi no na me sa ba nyinsan ye nti me ko hospital no mo se menyem nti ano de kwasai nti se wie ya na me ko ye family plan se meni ni nwu biem se mo da so are me pa cho ye da na mu gu aware no gu awale an se me fa ne say yakoda ni duane ba no mo sesa na tede aye ntana nti yate wono ma ade be kina we ya ba wukunu de meka ade be kina we ya ba wukunu fam cement wo ye mesi adwuma wo bi du cement ya ma ne say papa ye madwuma ma ne say ye 10 bas ya e mu 5 bas de wunhunu wo beto adi wo bi di ni nado abegya me say me fa nwo ma na me de ade akuru so me ba ye mani hunu ye na che say roba ne kata so na nado ani ni ho ama me busa ne say nado no ma ni papa be kasa ya fe de na animguase na doso ana mo sesa na tede a mintimi ti wa na yetete wa ya say efre ko fiusu hello Mr. Usu madam me ba te ma e bi ko ye ni no drop line be me na kata mi te o kasa o de kasa oh kasa Mr. Usu ma ye huna de ko dia pot bi nim say wo ye be me mu obayi se dia nkrofo fa wo obi ba wo mo nya ne ho ade no o ye wo bayi ho ade chese wo ye be ma ye no bobre ye de mi pese me hu ne sa ade yin na de awarija ye ba ye madam kata na o fun so credit ni na o credit ni na anya hwe ya me trawo o de be ya me trawo me no de mi ni anya na Mr. Usu bomode a wo de fa wo bayi ho yi bomode na wo ba abra ne ani nkomo sansam ne do so de a madam utie be me na metio utie metio opamira yes one ne tena no madam o ya le pa ma na papa ne ma me se ma ya no wa de ne de bisia o mi ni ana mi wa de ana ko pe one of them dam wa ban wo to wuram ana mi di na nti ya ma me ku na san e sa bi se pa fe die no one madam fu wa finish station and you see here no ya finish station man kamasem ana dem tam na busu ya juma ana de mi kimi ya tete aduma me ya mi tu gba busu ya busu da so no e bi kwa na so busu ya tika mai de mi ni fi ni ka tete ya ana wa tin ya drama de so mi hu ni pamra no mra me ya aduma ni wonya fa so me ne ho ana mi wo ba i ko ye me ko ya ko ya da me ko ana wu dan tio o ba sha me wu wo ka ga na ma ya ho ade ana me to wo ko no ya da no dan siom Let say, man, why I'm in torn, I'm in torn. Look on how Anna, a woman, I was here. Madam, the what see the beer, I forgot I'm not for catching place. Say, me funny and yet, me funny can't tell my papa, my bread. I bet you dear Yaria.
Me pa chona eyede yare na na ba yiri. Eba no to bra edam ya edam pa edam ya. Me yale dam. Me na me mabodam me yale dam wo. Adam na me yale. Wa yale amalo. Wa yale amalo. Na wa nyare am wa hwe Me yale ya no. Eno no. Nfa se ade no ho no ma na abomi dum. Mr. Wusume ba se wo deny. Bema wo yire ya me batobo. Bema wo yire yare na wotumi adi na chi na wo yire ne kase wa nyare tira gina so na wo de yemisa no. Wa nyare ama wukuru anyina ahwe. Me pa cho ade ne de me ba na ese mi tonwuram. Enti a kire na ofra me maame mo bae. E na o mo sesa na ete de empaibo. Na me kase ba wa ahwe. Dabi enye sikasam. Empaibo na mo ko. Mr. Wusu afa wa empaibo. Wan fa man ko bi da me ko ayi Na wo tie. Ha, me wo de me ko empaibo. Wo de me ko baby. Ayi ne fa na de me ko ye. Ayi fa na de me ko ye. Apart from say wo de me ko ayi anya ye friend so bi anka ni won wo de me ko ye. Ti me ko ya me ko ayi ba ko me ko eni ama na me pem na me sa ko biem. Na che me ka che ne se anu ko de me ko ye no wansi wo biem. Enti papa ne bu sa se. Ada na me ba wo de wo aka se o sa nsem wo nyina waka. Enye Mr. Wusu ya na wo bie biem. Ka je fie ye tim. Madam. Mira kasa. O ka je fie ye tim. Ma no to wura wo chi se kan ya ba fie wura ba ye tim ya kan ya no ni ma wo kum ma na. Buta ni o me ti ye pia o ni buta kan wa. Ba wa se ba Mr. Wusu kuru kan wo. O ba ti ye pia o ba ta ma me so no abewa. O ya na no mete. Wo to wura na so fa no amba bi ma. Eno an na abewa no ko to ni mu a. No afa ba na ti kan wo di ko pia na fie wura no mpo na ma ne fie wura ba o tu yan. Buta kan me wa. Men ma ba bi tina ye. Obi no ten o mele sister gidi na wo bozi no won mo na me fie tia o ma anye kapre na me bo abusa no enu ti Mr. Wusu enu na didi mu ade awarija ye ne ba ya na me de na ka me pa walija ye me de na ka pa walija ko me na wo awarija ye ba oni suban wata fi na ti ko fa be ma ama me ka nyame ko ka ko ya bo me ya me bo a na so Mr. Wusu etie me wase wo mom na wo ne maame bi wo mantam wo twempena ena wo hu ko kan ye wo se wo na wo ko ya me ne da ko di sa me ne da wo di muska me ne da wo tari me do nyam kam ko to tari na na me ne nada Mr. Wusu o charge o sai wo po sam se wan ko la wo tari na na me ne nada Mr. Wusu e madam wo yire o charge wo sai asa wo ne nada oba wa ye wo de me do yan ka mi ni mo kam ko yo se Kata ngoni mada. Aya wajo sai pe wo ba. Wo ya de sana se anu odin. E ko pe wo ba. Wo ya me sana ya me ya. Ana fe di o tin tete e ko fa be ma. Ti ti be ma ko ewu sa tamboa. Ha! That prapa. Mr. Wusu e be me na. Oba what is sika. Ana kura me kana zo atina bre. Ah me bra, se me bra dada. E me bra sa. Se me bra me ko aduma. E me bre. Especially on the brand in the Moko, Mr. Wusu, Madam, let me be say, what is the Kayan and one day? What will be that just what charge you, me patch or charge was saying? Madam, everyone money 20 40 when I'm making a boy, what I guys of my boy, on me patch us. Mina, what the enemy need to be. So why wouldn't you couldn't die? Which I know. Me pacho, wait me cantro. Obia me not here, Bama me not here. And Grana Bashatalia, we know who she be. Watch him. And Colonel Sua, and I want to that I be a devil as a minister or back to any matter. Mama, I want to say, a devil and Jamana, Bamba about to back on my name. Yo, Matsim is also dead. Now, and now you're making a Jumapa. So when Mr. Wusu da, what charging Wuku? What charging? What charging is saying? Everyone be sabi be one honest one farmer. Me say me here be one. Say be Angola Natali Shema. Na say be me here be say e be Atali Shema na be bi. Na obusa na o say me ni bi. Aso ade be chi no be de kaba. E na ma me so say na me pa chan dia me charging is saying. Everyone be ka chen say ade be na me here nti say one time ma me na ma fa sika na one fa sika na ma me amfa koma me mana anto adokra ma me mana me ne wona. Mr. Wusu, enti mami misa meba. Se de be be dru ni bre. Mami ka se ba ko. Ka kire me. Bisa de se. Wo ba ma ti sky on waje ama wale wo.
na wuti na mebre na me just kana ho na me de kwa Akoma no enya wuti na mebre de kwa Akoma hwan me kwa Akoma hwan wuti na mebre de ma wale wa me be kwa Akoma abonjiri na kwa so na be jimi ana e se me kwatia e se wona me de mawo e se wona me de mawo mate mi so wo so enti edi da bia ebia saa da ne de na wo fili se wone we yere beda but na woni sika wo de be ma nti wone wa na me ni sika no mara e pa so madam mira me boss friend boss ni friend yo o Italy ma me nje no wa me trawo me trawo wa pa to ma te pe ko boss no akọ no why wo wi a na se bia no Mr. Owusu baba me no atifo ye shamobo ba bia baba no wo bia se wo se ekotuka na ye de ne ba ye bekọ akotuka ne na ba se wa wo charge ukura sa ne na sa ni ba de bia de betu obi beba so wa fa ne bibi na mi wo sika na me de atua edru se enkwara ne hia bibia wo mentale hyem anase bia mi hia bibia wo nto ma me wu kura no a sebe entoma me fira kura no nyamya na metiti mi mowura mu a me de beto ntoma na no ntoma hwese me kwa wo me ba otoso mienu e woji me ba me kon me ye na me se da bi wo nya de abenya sika to ntoma ma me na me firi ntoma mienu obi wa bada me kan nyina ma ne hunu ka se me ko ba ye na wa fa me ntoma no mienu akoton wa bra me sa ka hospital ho wa fa wo ntoma me ntoma mienu wa fa ton ama me ka hospital wo no bla bi wo wo ya fra na ani wano po na me de me ba no to no bla no na betua hospital bed no ma me fi wo ba wan tia me 3 days wo bia ma me am teme wo ye no wo charge ne say me ba charge say be ma no ya wo charge ne say da bi se bi wo ho no ma bia me hia say bia me kwato mpabo ama me ba na se me hia tale a na ka chen say bia nkura ne mienu me kobusa e bia mpabo no wo mu say bia 20 Ghana wo kan wo se woni bi nti me o ka so woni bia me se ne so ne mbeda no wan fa sai sika na ma me dia me mpene Every set ya me no tena me nyamfa so bia. It is one first kana ma dia wo de ne na. And dia torabo say me nya sika say bia me nya say bia me jiska na firi no dia anya me pene. Ba e torabo no ma me nkaska sam say bia me nya bibi firi no dia. Me ne da na say me kasa me hia we ya no wan fa ma me a. Tia ma wo de koto obi na mbusa ne me ka kire mine so o musa ne say. Tia me ne te no wa me hunu say waje prot ana me hunu say wo tatale ma me ana wo tatale hye nkura no na da bia so ko ye adwuma da bia so nya adwuma na wo sika no wo de ye den okay enu ti na ye ne sa enu ti na nam so me ye ne sa no ayiri o enu ukru se enu ti na kofa ba oba no ma na dia na wo twe dada na waso so kofa ba ma dabi anu dia kire kura me ni gya ye no me ma me dwanyame me se me na me dwanyame wa ha sei me dwanyame na me ya duma ko fi wusu beba ye bre na so nti ko fi wusu beba so de etie bia na fa ye wura mu ye enti abedwa fo mo mre ama se wa ama hwe me wate ye ensam no kwa de ye mie bia ne anwu atiefo se be ma ne bo be ma na patru de so de be edie hono na don so na we ne de be shemu enu ti bomode a na eya wa join 21st clinic sciatica expert one yan enu ti bro bra 21st clinic na chasa yan show sciatica wo to ase na ju wim fa na ase kwasi famu a wo jo hu anyi a no waba wo woni se ya doctor for ya ye de wo mo akọ abrochimemu akwatete wo mo no kwasam se wono yade wo siatika yade ne samo enu nti so wo sa siatika ibia memfa ba bia no a ene 21st clinic efri wuti su kwasu na ase me so yade bia da enu so ayese Goliath na to so no David ewa 21st clinic David ni doctor for no ba ye bon tire wo se yade no na on na baby lab scan massage near the water machine so near treat you 21st canteen so the 7 am pepepe na bono you ready your branches eyedu kind of market every do dan mukumase overseas ultra far radio so ndane tachima go so sahwi from 21st clinic sesia e was 0540 311 Oliver cereal mix Oliver ask for more Oliver ask for more Tom Brown ed Mr. Pipe bi na boa ama wonyini yie mesi enidi kwa obi wo nya aduane bia na wodidi Mr. Enisa akwa Oliver millet Oliver cereal mix Oliver e wo dwa biam wo de wo bowura ha
Wose me pe Oliver Tom Brown. Ayano no benya bi opoku trade in China Mall, Harriman supermarket. Ayene makwakobe kwa ye de agu ove Hannah ne Madam Harriet ebemobi. For 0507 16 94 17 and 0243 51 94 95 3P. Adu papa ni nie. 3P garlic mixture. Ayadupa. 3P garlic mixture. Ayadupa. Edro me si ye twa ne puruse. Edro doctor fo nyina age atum wo. Ebibidro fo nyina age atum. Mesro no 3P o 3P. O nan eye otitiriti. Wa no ya achia. O sugar level no won se nye stroke ya ache wa mesro no 3P. Oba wa ya se twa moja no enefuru sane e wo mu a no 3P efri se eye garlic. Eye garlic. Garlic is wo bi ahia. Juice and ye dia ye. Garlic dia ye mani pedua. Ye mani pedua. Edro san na no mu a. Eboa wo. Tu se boa siesie mu ahode no. Esi pine sitapa da ne eba mesi eba kolenak. Heba apidank angelos. Mr. Wada. Piwak natural. Ya wo manfo ba won sam de ma no. Tuche edema no. We draw 3P garlic mixture wodi aba no. Fa wonu mu en. Nepe 3P ni bi. Fagu pharmacy, chemical shop, drug store, herbal shop. Fagu ni bebisa. When you be at home, for 0248 92 88 24 0201 00 21 said you make a full time about center the time about Meshama malaria ya dear away I put a 10 article away did one amia and also every free woman can't get back up said yeah ABC immune system no matches on we ya ding ya dear be to be more ready anymore and remember Jana Satos when I called Jasha calling Naka Badaniaba Mr. PFA have made ozone scam is apidank Ubenya and Rayibi Kamika Eba show Mukas me per time about Mr. KJ back capsules a drone woman for son is Runti maybe Ubenya be for 0244 417 669 I am to my papa ya and it down 8 years to my be and I chose the fashion what the edge me style sad and it will say what the Bomadiama 8 year wedding engagement was her office party Friday way a year 8 year cotton fabrics a year quality wuto 8 year tuma afi bonfie du de tia when na kan so am beba benyam wadidi na so na de tia enetie ma won sanka bi 8 year ye wo 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka and Cry Freyan 0244 334 406 and 0544 268 974 a charistic ventures ye desire mission G capsules aba and no we say no etu enam say de ase gonorrhea syphilis oba wo de pua aja akoso kuma no akanta so na kuro ta gu ba wo be mamu ana nsuo bi gugu ensa sa bi gu ba wo be ma ho enam say de wa hwe ye begu anum ase wo ya zara mission ne G capsules no wo fa G capsules no ye no de to anum a zara mission wo bo 3 capsules na fe wo de anom G capsules no wo be wo say yade ni na ebeko zara man capsules de ebebo ma be ma wo ye den ewo empem wo do benada me so wo dia ne zara man capsules wo fa mienu anopa mienu anwumre bra wadidi awie hindi eba mesha ebusua pani no malaria fever typhoid diabetes eba balance of blood pressure ni ye okanshi drug store lane herbal pharmacy chemical shop obenya bi charistic ventures ewo 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ba no pemu nyine ba no pe ba kase ene kase wanya kwanshama no pemu abu atofre ho no pemu atochema wunya ba heba center cancer ba spena kwado ho atochema ana wonai won sayetititi wo kotodwe kwara no ehunsuo na wewe eno ti eya na ya gogoro sasabro SSB wunya ba heba center eno pemu hene eno no enstro gonorrhea edam etwa ya de ya from ya de ana ya from kro ya de also be ma wa ye mre wampem bo ma de fo ani kire ba bia ba center ya ka fo wa mo de ma o ya ukro no ya bedresse e de ma o
me and female ward obana was ya joto na ye hwe ye bejo ato clinic no ultramodern machine and ye use so ewo ho atonso agogo Bible center and ya agogo hospital ne bo fipam tema community 16 la shibi ye ne ba West club and hwe ni mo me so fraction 4 ba e was 0244 083 482 and 0272 500 012 ache 4 ba wasenya wanyina bedwane ekremu akwa babiem yo yenhwe ene de dinkan yenua ba Florence yes aponkumankuma amane de ne sika hwe university wawie ya wayina ma enkura makoma konso Jesus ene o mawu woni yam ye na mako bibia nya me yase wo se oye virgin 30 good years virgin na wo bi ante ano enti na me kra me busa se LOVE wan na kofa baaye o se me dono ne kase nyina me dono kuma wo picture no wo bibia wa ha ya twa wo frɛ sesi ase wo beba enti ya twa kuma ya twa bra beka an asam foforo kyerɛ yɛn bra be kyerɛ nsɛm ne mu nyina kyerɛ yɛn anya sa dia second one oja mako oja enti kuma nya ne ntentem na odo de emu eduru enti na wobai watumi atena wo nkyɛn agyan na de pama wo nsua nyina na wo se wo ye bibi nkakra wo ba ma na wo ye anka waku no na nse ye nte wa na obi se wa hwe obi school ama na wie owura ne dam no kodwidwa ne ku no okɔhwe ase di nyina gu no waku no wase no eti kuma yempe ne ton yempe ne noa yesra wo a se de wo se wo beba no ma ne nya wano ma yai na ye betena so biamu a wo ho adwo na mako second story amasewa ani kofi wusu omo so omo akire ye ne ma ne pa o ekwanya ye fa so ewie sika nyina efri susu box oso obeka bi obebodu o ani omra na ne yire de ode mane enti ode be mane amiya nka bi sen na mako won se ade a ama ye no obi beka senye wo de wo behia bibi dia na wo mfa ma no na momu ba ade ne ho na o ka se fa ma me dia wo de ma no na wo so wo kofa wo ba afoforo no eti wo ba afoforo eye free o de cheche wo kwa bibia wo fa no saa wo de wo ba yi hwahi na ade asra wo ma emfa no hwahi nsra wo ma na awarija ye no magya ya wo bia akopa ne ba bia fa enkola na die eye masodie se yesa die sesa wo ye no wo ye ma wo no na wo kofa afoforo no utua ne ka eti yesra ba bia wo bia no sabra na kofi wusu beka bibi foforo ye dey e kire ye ya twam fi se kofi wusu de wo hye ye bo senda wo beba na wo de bibia ba hyehyem eti ya twam ye sere wo nyame hye kra no watade ye fe wan de pama wo eye Josie ani wuti no eye Josie na mo hye kra style no jai na de ye kyekire sisu na fataw akaduam that's wuti no ye fa na akaduam Marco akaduam na Josie so hu se we no betumi ne afa Josie missing Josie ana wo pam ye ana se akua fa se ya aka ho enti na condemn was my wife wife and I'm say sound any the iron there odom be call lunch and odom be call lunch and to me so what that so hwe matade ashamia Josie fashion na pam ma me and akua so de Josie fashion and the pam edition no dem yenu nyina ye ofe bomode ane frɛ Jo twa nefa WhatsApp wo de ono akra na pam so ka say efia da no atade Maa Akos and na akua sha ye no a wo be hunu no odom de ma frɛ Jo was 0243 433 465 0243 465 ebe pem bia ma sanso na ye nua ba yi eye Florence na face wa wo mu case yo mu de ba ye wo similar case wo dia no ente se no different case bia so for bi na di wawuo malam bi na di wawuo wo dia ba ma bi na wonso wasisi wo dia asemu a akire wo so bia ye wo hama wo obi abo ba ye wo no obi akoye mogafra ya edi wunya wo dia bra nyina ye wo askra
Akoma FM ye wo Askra ya ne Kumase Mall ene di hwe mu se wo ka Kumase Sports Stadium wo bia be kiro Sports Stadium ti bi wo se me kwa Askra Mall eno an se ya kire wo e ben pa nti wo ba na fom kwa ne afre 020 39 33 582 020 39 582 wanda mo akwa ba mejo so papa be me na yenko. Oh, okay. And na mamenchia abusanfo bi abrandi we na ba ne momo ye adwuma na ode abeto chen e de tueko mende e kire na ye me ba cho me na ba abeta sa be ma ya abet na oba ya abelta e me de papa abelta one aka chilling mom one oba pa Janet ono so aka princess in the days me baba na omo Belgium browsers hona omo no omo fa dwumadi ni agro ene omo ba fie sa me omo te ho omo hwe nyame nsa pa mama tane Mrs Boafu Mr and Mrs Boafu onkrofo ene omo so hwe nyame nsa won pa wi ana ma hwe omo abraje di bae no sister Diana oni wokuno e won so nyame nsa mo nyame nsa won pa the atene say e mema no me nu ai don ba ne nyina no omo suban no mani anye ho kire se metaka asem bi e wa hade bia meka se obi Akoma FM wo ye be ma na wo yire nyama so se me wo be ko court radio so ana adopt so se wo nhwe wo mama enokure wo mu no ya about 70% enokure wo mu no e 70% be ma we kra de no otumi ya ye nru ho oh dem e cheno because apart from say we yire abodam e bia wo yare na dwirimu kan ma on dem e che ana wo ma no so yare because second case no ka say nka ne ba no kra panyin no pese wona ne ba so ent o mienu nyina no mama me nsa se abaya no odi nka na ayebu Florence on ne mfum so wo mu an ye mama Akoma konso be ma ba ko omu nyina ewu ebia na ye be ma na wo sa yare no tie ni o ebia na afanyame ayi wadom no nyani mo nyamfo bi asoma wo ye no kwafo be bo abrabo e man son ebia na bi ni akire bi ono so wanwa ma on dem eche no de emi ye wo mu pa no se wotimia emamu nson wa besna ko hya sase ase bema ba kunti once an ware wo na wieye obi beba ye wedding na fenyinsen emma na wontimi nya ho hwe so monko hospital cross me so na abranti na bu abaya ne kwase yie mama mo fere no so won fa na ya fere no won fere do eche na tese wadum no wo university ya se eche wa fere wo so beba da ben o so obeba nti your friend say support no on fine oh efa wadane dane no ene so ye kronfo ene o ye kronfo ya za ebe de kwa me de be support ni dia wo voters ID we ne ID card ba ko ni ID card ba ko ni oh udwan nyame a wo se na se udwan nyame a wo se na se media na de bia me kan se bi obi akosuku a akosu nyansa nipa bia wo ko school bia no the main purpose of school no e wisdom and knowledge me ba cho ma se e hapa nkro no wo nti so obi ko school ye no wanhuru nyansa na e me ya na na what ase cause ye ko school ko su nyansa nko obi owie university de nka onim nyansa ka wonya jimi fuo ka woni ate ka wonim de ye de ye wanya wo dese o mfanya o yonko because we be university mama bible na e fa ne twokonkon no aka yasi theology no automatically we be because unim nwoma twra no ka unim nwoma o twra o ka ya wote ase na nka e kire wo sei se wunua ma e wo ho but wo ho ti wo school mu wunua ma bie no timi to susu de bo awo na obi ba ya timi enya mama wo hwesi na kwai kasa yetete no papa wonim nyansa wo ye brafo wo ye boafo babuwa no so le meche no na to foto dwumbi wo se emema mpade ho dwo
mema empedi ahodo na wotimi asoba mu ama wode na dwena boaw yisika o yisika 5 million 3 million 2 million e dey support ene wunya baby gina ya tese onye nipa ma wunya wode say o baba for compensation say okay ni nyina mu no e bia na obey kra request say o say 4,000 Ghana cedis where is car 4,000 Ghana cedis. You supposed to pay more than 10,000. You supposed to pay more than 10,000 Ghana cedis. Ma wanya no husire ni ate na wanya ni tie we yagimi wanya ni tie o university ni sa sebi some full sa woni some full sa nyanse ni biere ni obey sa de we say na mama sa kwanya nyansa na onim na na no odu no ofrabos mu bodua e be du na nsam asase so what entesa ade na ubu ba kwasia sa ti mama be bo bia omra so obeba ebia na ntesa wo wani nsem obeba be kafa obi nka so ya trofo na mu bra na be kirem wudi mi obi nya wo hwe so obu ni kwasia so dia bra ene oboa agenya kon ehwan you know say pankro no a oboa obi wo so menya kra ya e dia ya no na pankro no aposi fo ni pankro no oboa me kan kwade a kire wo mama ye hwe na nim so obeba na mu metu maafo de bia me na ku abo sa dawuro mama anyanyima no do so no do are na otrase wo ma be mama akoma konson enso mo abda kokura nyeye ye nko hospital so wonko o ka so nko hospital doctor ni madwuma de bia so wo susu no odi de bia no susu no odi nya jimi fo be ne se me no oba wo asai mienu asai miensa kwa wontimi check say no e wo se me ko check up se why operation miensa o me ko check up na me hwe se free ne no me yesu so obi bayam ye twena ha operation kwa miensa wode be na wode ko ye wode be na wode ko ye adwuma wo ye operation se se o take clock say the last operation 1 month 2 weeks 40 days and we see and walk and cry wo be ko betina ya say yaw I don't know any bone force okay dem be tua me be kapa se bra we wa ma oboa ko e be ma police for na fa so no na wi ba ho se wa ma mama ma me wi we enu abofoi hwe I abrante no awo fe no hu se wo di nyansa kwan sa confuse my me ya adwuma o adna dwan se o ya brefo masa wonya brefo wa show no so ya adwuma ya na me ya o wa shefi ya na ya me ya wa se da di bibi bo fom sa de ade ebubo mu brefo ba ena me was site wo fro obi ana no ya fre ko bi ozimi me was site Messi ni me twe blog ma me master averi e kwa ni mu kodu ba bi obi aso was site atwe blog wo ni na mka ho ya no munum samo yayai ya no munum samo yayai woni ba wo hwe no obawu nyansa atususu wo di apaso wuram di apaso so sikanim se twifam ketenkete na sabi wonya bibia mo ase e bono kro no wonya bibia mo oba tima bomodi atususu awade babuawo yetimi atususu ye rekoto asase 9 million ye ko hwema na katenga na si ko hwimi te se me wasite wo ye de ban wo wasite de adwuma papa ben na wo ye ko fi so wo ye de no ni so fa ne nwadi madam ena me bofu wo ye me bori dia me ne nkasa bra suenyansa me kan kwa wo ye tolege ben na wo du obesika wo ye ko hwini onim nyansa me kan kwa cho pray me na me ka chawo enim brem so ben ma be du obesika na amanfo me sin na obi girl a day 100 Ghana cedis obi girl didi da ko hwini ti kuma sasase a wo ye bia mo wo yere wo ba to susu wo dia pastor kotwe na oto na asema bodua be ma be ne bodua be ma nyansani be ne bodua be ma nyansani be wo dia se ko hwini ne bodua ye woni wonya na dweso be bobra ntima me ye twen no sa ke so mienu nya ya de si ba bi efi se ye nimu ne be sie ti ye twen no bia no oba ne boa was one evidences baby omra ni system ya dance for any problem on form omra wo ma chechire me dan say e ba no sadia asem ye no ho make a for doctor me bon sodre di ama Amin Scientific Hospital emin fever miss malaria and I have one no be won na mre be ko wanum atut me ne di wonum emin fever miss ya boa ma ogina so wonya nwade ye papa enu ti ba won sa enka amen
fever mix amansa ina di wadanse e wo kwa chemical e ba show bia mu a wo benya bi na mum yade bi einta wo na wa hospital sa ye hunu yade kro enu nti ye bu ne se e spiritual yade e na baifo bi ato ama wo ko aiming scientific hospital Dr. Mibo so edu beto emare afidie no so ama adiagnose ni padua no akwu ba bia yade ne hinta yaba na afidie a kire dra ye fama nom yade ma wonum ya we yade ne beko ko aiming scientific hospital ye wozu ye ne ye wakajetia yani zu na di hwane mu na mom no addition market ene atwemata chima station no yani wo mo ene bofipam fa Dr. Amibonsu e was 0277 00 1234 and 020 24 88 588 Amin fever mix osinyamene yaresafo chemical eba shop bia mo benya bi kafefe kafefe dia bese ma na kafe mema no na mema no so kafe ma no kafefe eye dipa mienu aduro obi atumi no mese bema wasa wo mpaso wo bema bi wa ma ne mpaso adwuma 1 minute na woda ho bema bi wo ne bema no enya ehonya akono wudidi agura enya yie bema no nom kafefe ne beboa oba anda kanu no yesiesi ho oba bi wa woni na hia mu no oda ho seti medua mesra oba jeje ho na agro ne nyede wayase utumu se awi wo se wi ha wo menses no ensisi so ma oba mesi yusu kafefe talala na enti ho nyina kama tikate ni ma yedi congestion size ho ama ho aye yopo kafefe ebe mu akoso kumanu mu ache na engine no na afa watumi ade agiade enu nti wo kwadane e ba kwale na Fred Mens apidan kin so ka bank usko bi won kokko smart ebe obo ase sanso en se wa eba e wo mampo Fred Harriet I was 0207 183 819 0243 10 59 04 kafefe talala Savior Foods Dr. Savior se bomadia ma osaka Savior Foods empanifu edidi Savior Foods eya wonum edi nwa dance anya sam ketwa wo ma me ne wo papa wa bere wan wakokora blantie ni ababa we muntu mu Savior Foods so na monto na we eya aduru aduane wo mu aduane aduru wo mu ebobo ho ban ade free yade wa wodo pi ho wo dia wo yo chinyefo Thomas ya bomadia ne Savior Foods ne bi na edi ani abusua ni na abehunu se ampa asema ye kan no kretredo Fred Dr. Savior I was 0577 201 495 055 57 89 698 ya fra wenti ukọ baby e wonya aduane Savior Foods ibi nto aje Dr. Savior ko a na etonwo Alaska Star Enterprise your number 1 original wallpapers ono na akofa aba wa FBA free Germany Canada Spain US France edia ba me say hey wallpapers no de egumu ahoduo na de wakofa aba pa Alaska G Alaska yo me say kwone ho kwaje wallpapers kama aya no kra kotobi wo baby a eni ginabo nsa ho apa na fe wusika no ahye we ya Alaska Star Enterprise no original wallpapers ni bi wa Mrs. Anoche Plaza ya be Prudential Plaza wadum for Alaska Star Enterprise installers no my friend was 055 411 4878 eh Daniel Ben Trading Center Daniel ba ye ne dia ba Daniel ba me shedro ni nie malaria fever beko typhoid beko jaundice beko honam ya no honamre me se wa na no nom Daniel ba and Trading Center one madio Daniel ba me sani bi Dani to ne ba me sanso ne wanum atutimi ne di e wo ko ficha wo te ya fichi konsisi so wanum na ejese enya wo de wo nya Dani to ne ba me sani bi Dani na tra he ba ka sesi de memedro be ma wa yemre bomadi na bubo bi na be ma be bo adwuma 24/7 Dani he ba ointment so wo aposo yo ya ye fetwitwu Dani prostate all capsules prostate ene wa ya se ya na hyehe wo ni nyina no ebeko wa pay for de ma abofra no fo ni mrofie kura untumi no bi Daniel Ben Trading Center wa Ashtown emrom ye ne Dani Farm and Bofipam for 027 33 92 877 and make a for East Chadeba Center Yedro best man capsules your best good better best good better best may I better best so and if you I may I better best Sound to the school. Good better best.
may I better best. I do better, and I better best. Akoma FM. So be na wo better nyum na se no tumi am panas good your the number bi enu tim Ishadeba Center na the best man castles ya dia ba wo sisi ya wa ya mre won pam wo the boss so 1 minute 2 minute no adwo so guruma best man capsules be do akagina mu eye purely herbal capsules be ma enye chinyi what the best man capsules ni bi no nom e man for 2 minutes man wo ya best man capsules oba no wakofa na ba ne ho fe wo tun so wan munyam wa chinyam e back instant chat bibia ye kama na so be ma de ko boss so 1 minute 2 minutes na be ma adwo so nkuruma wo ya best man capsules no wo dwo so a chance aba eyi prostate cancer free ho when your cancer wo be mem anasa wo hwam gonorrhea na syphilis wo ya best man capsules ya Ishadeba Center ediaba danieba meheba kolnaka ba misieba fredmans apidan chriseba afi kenji heba smart heba oboase azantema ponse wa heba benya bi boacha sai ba kepkos Becky Franco who saw me your son Tachiman Christ the answer about Takraze wo be unu Ishadeba Center e wo Suhum Hamza Street Suhum Hansa Street for Ishad it was 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 Ishadeba Center best man capsules no na be unu se no ni dia dozo na so best man capsules da mefua Global School of Aviation ene ye de wono ema wono yesebra na besua de papa na wia want me enya school papa kwa jiska e de agubotom hospitality management tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management and media communication ni nyina no ye kyerɛw e wo Global School of Aviation a kyerɛ for ni mo de one more your research akwache wa be se metro Crawford etu watch what dia woni mo nim nia won mo kyerɛ wa kwasie we ya benya adwuma qualification no senior high school which result was a diploma HND or anase A level degree meze wa da fabra we ya wadwuma de rest assured we be no Global School of Aviation was kuma second team krono fryer was 0243 38 47 29 0244 57 83 70 and na make for adiama wa eyeke for travel and tour and recruitment agency my working permit visa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey ya do ko na asese na ye ni adwumako bia kam ye ntama pam ho ya just say ye ma free working visa free plane ticket free accommodation ni nyina no ye de emma enu ti brobra enforce kan komo obi no nipa kwa nyi ni konashima e be wi akire na wo bresika ni nyina yam se ekọ wo ya ka for travel and tour so wo do betu kwan process na and go through ye trio sika edema careful to travel and talk ye wo kuma se emna high tension Friday no was 0241 16 97 74 0278 90 29 65 ye grow fine herbal tonic moja draw papa enie somji ai nanom wanum ba ye de ubedidi won sa won ye otititi beko wo menses no ebesisu ye kama wo sori anopa na honam ye omre ni nyina be free ho grow fine moja draw mansanja tumu grow fine moja draw bomodi ane kopa bi enuanura wudo pi ewom misi eba kwalena keba ashtam smart eba boase Fred Mensa ba pidan pure leaf and a chemical eba shobia mu ubenya bi Fred Dekita eba clinic I was 0244 59 65 32 not just a Jalite travel consult and your Jalite was I believe I can fly ya doba flyer ko UK USA Turkey Dubai upa so ko shadia wa Canada USA Europe and also Ukraine upa Schengen visa ya de bema bomodi ana bra Canada working permit visa Jalite travel consult yana ye ya do better kwan wonu ya instructure ya de no libi no labalaba export to Dubai October 1st and it was January 2022 ya de emamo Dubai to no so bomodi ana bra na onim ya ni celebrity speed and e kwa kwhia ho Jalite travel consult osiade yo ya waten so extra attention for 0249 86 15 ya ye ho ba ne afrefo edi nkomo Oh Jesus. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo. Afai ne ehunu panini wankasa woduduro ayarsem. Wone won omuye mu operation meba
first okay enti first yin se no kwa be so mfa so yi first yin ta no mu de edo me ko ama se wo mu de edo na share me okay ena no akra pian de edo sim so ne pian ba ena second one no so so sa no Sampana hospital no so mu de edo na share me na no so wo mu ye no mu pian ba okay ena third yin so me so le ya no na emoja egum nam call hospital no so ama say wa nam call ye and so me call mo si akula no asai enti enye ye no so omu eti so mu eyam DNC no mu yi nam ka so DNC de misro ya no mu ti omu da paso na yi rowura wasinti de misro mtimi to no so metimi de do aye ne se de aka ne beba na no mu ye no so mu de do mu asim so no mu ye ne de aka ne ba ye de aka ne mu ba de to so nan no na me ta fa ye funu no ena de to sunum nam de faaje fu eno sata na lord ina na do e kampu ya share dem na za ahanti enu mu no ema no so me hunu ne maka chense o ma mi ko hu ne papa ne ma mi ne na buso na so papa de o papa aka baabi enti o ma mi na wo ho na ne papa omu okojidi mejidi fu no omu ntwemplant o de me kwani ma me ho a o ma mbaka se bia o ne me twemplant no nso hu no no se de fije ene ma ho blast ye ene abutra me ye no eti tabla ni duru a woni mi na ba kwani ma mo de me ntwete wo wie school a na o be wie school ni de ende wo o wie school na oni mi na ye de akọ ma me ho ana mi suyo eti bedu wonde na se won ko ya adwuma obenya bia ya me ho ade a je se ye betena su sabra no mo tra nya fie sen sata ni nya 3 years 3 years last hada so ko school that we ya ji ko school no we wa ko no Kumasi Tech University Kwame Nkrumah University wana no ko school wana no ko school ena wo so wie JHS ena wo wie ye ena wo jai wo se ban ni hu na o ye den na mi sua ade pam ena o ma wo jai ade pam sika ni ho woni sika ni wonti wono kula no ena adwe se ka mi wie school no nya adwuma yo bebie container ama me na ko ape provision store ye de ama ma tonto na nkacha nda no de menya bla ma na so onde ono na di ni sika bia ama me de enu da maintenance ye ya de pam for me kan ko ye nya ble emaye kunumu de be ye obize ma adwuma ye ni ble ma ade pam for tutu onde na wona adwe to ko wie school akanya de to ba ma me de ade pam aye de aye ma adwuma etu wo wie JHS Bachama ena wono eko university Bachama ena wo sua wade pam na be ma ne ka kire wo se Bachama jai wo wade pam no Bachama adesua no na una wuko sua pa no Bachama wo wie na akoye Indomie ena wo wudi sika no a wanya no support be ma no Bachama sa Maa Akos wo wudi sika no support be ma university ama na ko university etu you menyamo ye no ene mu na data mi sa nyim te de to so mu ko no doctor ne ka che nurse no doctor te bia ebetu me ba se adwumade na me force ye no enti na mamoja ye de etu tutu mi ama mi nyinsa ni ntimi nye de enyina nti ba ya we ni so mi ya adwumade bia mi njai na me ntena se na na ya nhwe de we no so ya hwe na so sa na ba ya de no omo basa hu ko mbasa ye de ade ma fa so to mi jaya adwuma no eti mi ba na me ka kiro na so wo ko se wanya adwuma a wo ye de wo ye sabe no wie school no awie aye service no kula awie okay anya adwuma a wo ye de wo ye ntinu tete no eba amwa obetimi aye de abo amitimi njaye adwuma na mi jaya adwuma na mtifie tete atani no ena o ma mi sika kokọ hospital no wo hwe me kama de me na tanimu no ena tamuso ye minyam na mansa na tamuso ye na menini na akọ Tafu hospital ti ko Tafu hospital no na me ko doctor nurse ni se me jot me na ho to mu da de bi si me fusu ti me de o mu de si me fusu na nurse ni akura no ntini hu mi ni ye eti no ye nyinsa na to so se no enum wa dia wo mawo nko anum ti de na to so enum no eti me ya na me o ka kira me so me ko twa scan na me ko twa scan ti ko twa scan de ne ba ya no mo share no mo te ayi blasa po we de ye pa cho wono we yele no mon ka fla na ayi mo ba no wa film titite de mo ma doctor no doctor ne
ni ehu kwa doctor be fa so na wensu de wanya 9 months the time aso na de to so num ne de winya 9 months minya 9 months no na ne time ayeda aso ana me to muntimi num de ntia udabia so be trust scan de no mo hwa akra no ho de ne bibia yo ko no munum de tia si akoba sa na see you eti me ya no omo de ye ko hu doctor te ko hu doctor ni say yitu so mu shamaduro na amade nso mu twa me eti wana no ka cha doctor ni so wasra na na scan de neni na kind of na doctor ni so scan tafo scan de ne de kind of kole ana oto no pa na to betimi ama ye me akọ hospital go pa so ko ji scan de ne de yemfidia no de yi papa di ekodu wana sa ekona sa abasa akula na wuda miyema wo mbehu na chete wo ba mi aba ha be yo operation to buta doctor ni so operation oba jim tan doctor ka chen 10 million no na enko soro dodo eno so just 10 million e di ye operation e yi akra no wo mu abebreba a wodi aboa no ahwe no university ni nyina no sa sika no a wodi ma no o tua me ye di operation esoma no ezi wa ka sa kire na doctor ni ka sa wo de to no so no oni me kwa bandi ya kwa de besi bi obba saba na me so mi doctor ni si yo no doctor ni je ne number no je wo no to de ne number ma ya ne ko ti ya kwa no no se ata we de miss yi won se ste menya aduma foforo ene te be yo operation wa so nim te e se okọ wo ma me mu ho etu wo de nyambo a china ko konfo na che wo ne ko twa scan de ko twa de besi bia no mama sonte na na de besi na wo da papa ni number wo nua mu nim number mo fra mi ameba to anu kura ne be ja me kwan esi bo nsuo ena me ba ti bedu na busa mfima bedu na mse ti bedu papa mo ho no bena na me hu sa wo na kame eti papa mu de me kwa ahomache eti ukwe me kwa da ho ukwe ni nana me wi so mu de do ni shem na ema ti me da ho ma de che ya wa wo so bu hu sa kra na wu no sa ta na kura ni